de we are ebe na akra na onya 2 weeks ye hu akra ba bia akra na fa na wotwe mienu no hu me pa twan na eba saa no mako ba bia abofra no di agro koduru yemisa abusua bia okone so a okone nana wo matu saa na mo ni nyina me pa twan ba bia odi agro ko bia hwehwe won mo a bi si na ye hu akra no aposi fu aso ate me pa twan na yemisa mo ankasa no ansana muhu abofra no bre twato no na wo ya dan etimu akrampo no mahuni mu mususu se saa bre owan tisia no se asem poten da ho no se bija abofra no ma eye oba no e ma me ija no ho no ma me ka so obeja akra na yede ne nana no obehwe no nti ija akra no ho ma no ai ne wa akra nti akra ne won na asem ni sie ana ma ase ne frɛ me bo mama ne sa ya butiro abofra mfie mienu ko mfie miensa no ampa twan aware fuo mu ja ne ma wase me pa twan e ma se o yes obehwe abofra no obehwe abofra no ebisa abofra no hu atwa na onye obi a wo mmere era na mu mienu mo ware won kan me pa twan ijan ho no 2 months kura nuru ana asem we ni sie ijan ho no ko ye no 2 months nuru ana asem we no esie enti yemisa obaye wase sen ebre twato no kran so hu abofra no na wo ye dan masina asem wo kan nyina se no ne abofra na wo dem enti no masina kasa mu no o ne nana mo na ba ko di kan wo nchen wo CCS ana e ma ye de we no se de eko kan no ho enti no masina nyina asem nyina ne se no ne akra na wo dem enti wo ne kotwa na wo dem penimu ni de wapi enti penimu ni wapi na peni akotwa na ni ba na ho so se peni na pie na okra na na se okọ onua peni ni ho enti maase e ba je se akra ni pie ne de wampie ani anye ansi abonte ahu se bia akra no okọ ba bi se okọ ba bi se edu tam se na ni ba na ho so ohwe abofra no no hu no kuru no so me kase mo ankyere do saawofo bra abofra finhia mienu afeni wo komfie miensa ja ne bo mo aseso na sabi mpradi asema kotena nkran e bo mo bra obeyima no sen me pa cho asem ni nyina ne se enya ade a afena asi ibu won mo kra no be se 1.5 year kra no se ohwa akra na ho keka se do sutie no utimi ja no ho no ama obi timi eje no etetene ma but asem ni nyina ne se yanye ya adwen se ye po akra na ma eye ma ase no na se bibisa no oba no eno ma me na ewo ho enti aso no nim se de na nsutie e ma ni di kan ne tena kakra ana one ne na ye de ene one na ne tie enti bibusa ma ase ne se ne na ho ka te se no su akra no se me se me ba be fa ne baba ne na akode a metimi abefana ko betimi ne nana na yede atena eze penimu bi e ka no ho no so wa yede wanya CCS ono na tete ne fie ne kura blim ebesi ne sa ne CCS no enti no we wanya twa no for no kwa de metimi obetimi age no ene na atena adwuma ba na oye oyire di adwuma na oye wonkan ho pepa cho na mini madam fu bi na ton proud no ba no so ono so eyi ono so ton pure water oni fie je oyi nsu ton adofo ahana asem ne wono awarifuei akomo etama boani atu anamo bia omakwa asofo omakwa abosomfo na yebisa se abofra no owohen tamuchuku na na obetensem nemom na asie piesie yemfama omabofra wanya mfinhia mako mienu afeni okọ emfie miensa anwanwasem ene se abofra no yehwe na yehu no kwasi ade di anim na watwe miensa na watwe mienu nkafra wate nkafra na omai komfo wo krodi anim akire mu a motia osimotia na afa no na abefa no na ubehwe sede awarefo eti ni so a ensem ni bi wa mekanise am se yemfa nhye nkwantan so awofo yo motia isabre yetu omfokra ani wen aso wen demo wa wuti fi asabre wutie ye no yese fa hye nkwantan so ye hwe mofra ni ye awofo
yɛni nkɔmmɔfra ne ho na postmortem kyerɛ sɛ abranteɛ bi hu sɛ abɔfra no de n'ani akyerɛ enwura mu yɛbɛbisa awofoɔ no deɛ ne siyɛ me nuaba metio bɛma metio mpatwɔ asɛm ne siyɛ no yɛkɔ kuro no so no asɛm a ɔmo kan ne sɛ abamuwa bi a ɔte bike so ɔhyia abɔfra no ɔhyia no wɔ afum kwan so ɔmo so ɔmo kuro mu no ne afum kwan so ɛkwan wa emu nwa saa nti ɔso ɔhyia akora no ɔsan akora no ho wansɔ akora no mu amfa no ama nti ɔbaa akora no mu no a ɔbaa wɔbɛte sɛ ɔnana ɛyɛ akora nana ɛhwɛ na akora no ɛna ɔbɛka sɛ wɔhu akora no wɔ afum kwan so ɛna akora no wɔ so wɔhu ayɛ akora kotɔ no wɔ afum kwan so no wɔpaka kyerɛ akora no sɛ ɔntia mfa bike no nkɔhwɛ akora no akyiri akwan nkɔ sɛ obi hu akora no wɔmfa no mmra akora no tu bike no de kɔɔyɛ a ɔso wɔahu akora no ebi si nnɛ ɛnti abɔfra no nka na empanifo mienu so sa ahia no use yo kasa empanifo mienu sa ahia no baako de no so te abobo yam na baako so de na apart from the ukuni on de on pokra de we last na baako de no so te abobo yam na baako so de onam fom de kan na wo hia no de no onam fom enti o se wo hu akora no na akora no de nani akyele ase kromo ensukwa ase eho ya fom kwan so be se so sa da ho o de nani akyele ho enti wono de na adwena ama so se ebia na na adi kan ewa fom ho a oto ana woti na adwena ba ko so ote abobo ya so na e friends say ase bibia nse won to abobo ya no no wono so tu ya enti omo bia fi akora no omo bia fi akora no Emma, a friend's akula, get one or bike in the so, and it's be besides and now quahin, or she and a kulanos, or besides and now quahin, or some may come in an hour of foom. Into a bad fear and a mammy, every akran didn't know what passes, can only sell 2 bike, no. Fetches akranago fakran, or quite an akran in the whoop you. No one can such them say, Hunam nipper being sweat to Hunquine, say or call Habofran. Did this Akoso? Bachani. Usuro mafidie na nakasagum wacha ne maame se wonam pa na menua mo so nam unua mo unua pani maame dabi menua wo friend say menua odi pani achi na je so e pani si no o bema wacha ne me uhum kasa kire me se unua bema bi atu ho kwan wacha ne de ne film bai de na obeka kire omo de omo se emotia na afa kula no unua pani ne so kɔbaaye no omo se emotia o de abeto o man konfo de ne so se emotia na afa abofra no enti mamisa eja sese no wani da so pa wo asase we so ene hwan sese ni da so ne de e kan da so de a abrabo mu de ye ba sa si so na ja nyame dombo na se wonya eba na ja se o ngokro blemu no na abofra so ayede so sum enu ne mitimga se ni da so a esi se ni da so se mani da so se bia abofra no mo we shemu sa abofra mebra na ase bibisa ana abusa me ana abofra ne hwehwemu no ba cho ne hwehwemu na ma hwehwemu a besi enei no mentie bibia yi mintia chasem bia asemi na oyire yi anu yi so oba wabuwe ni yi wate na monka makoma ntom yam se eye de oman konfo kan ye se motia na afa abofra no dia asuo kwabena suje ne ponko ba akopɛ konfo ye bi wa ha sanso na miankasa mu prophet ba akopɛ prophet Elijah opoku ono so ofidua mu amansan boafo akwasi boafo ono nso ewa ha ogoro eja manso ono nso eka me bi kotokose nsatia baako ensem kuruma tina samire me ne adofo nyina aka bomu a yedi Ewiase Mu Nsem dwumadi edi ontoa don Richard Aroma mo hwe Facebook live ewo Nhyira 104.5 FM sanso na YouTube ne ye Nhyira TV try na hwe live wati sanso na mo amwo multi TV channel no eno nso eye Pemsan TV ubetimi ahwe na Samens TV nso so dwumadi etwagu live na sabre asuo uhese de owoso no ho ha multi asma bam no ane abaye bedwa na mom
Charlie ginger liquor yes son mane ebetu Israel pema mani ntuwate so obetu na be follow yanko ade a Charlie ginger liquor nya bi nonom basa wankasa emrane a yesa no se omanfo nyina etwa ano ne ewe pruse Israel ense wodwa so nyina Israel Charlie ginger liquor won na edi hene yesa no mane ebetu nunum bi wate nunumbi na kakadura hyenema ewuwom sanso so na kyese ensa papa pa na ye de aye ensani bi ukohwe ba bi ensani fira ezembi nemom Charlie ginger liquor entini esan na ebetu wo mu kroya na de Charlie bitters nso abadwa so tienie Charlie bitters bitters. Things already better things. Aviar Deco is where I find myself today, and it's so amazing. You know by now that whatever you want, we're bringing it to you on your doorstep. Definitely, this is Love 99.5, and it's the Love Trade and Tourism Fair. Today, I happen to find myself at Aviar Deco. They have all the beautiful things for your homes, like your wash hand basin, your jacuzzis, your toilet seats, your basin tap, your kitchen tap, and what have you. Everything that you need, you know, at home. Trust me, they have it. They have shower glass. Yeah, where you get in there and have a beautiful shower, that special person. Charlie Live they be at Aviar Deco. They have jacuzzi shower as well. You want to try them? They are right here in Kumasi. You don't have to drive through the city, you know, go through the stress and traffic to get what you want. Just be here at Aviar Deco. I love cooking, and so anything good about kitchen is my favorite. Look at the kitchen setup. Oh, trust me, you don't just set up anything and think you have a kitchen at home. No. Charlie, life they be, and life is at Aviar Deco. They have a beautiful kitchen set for you. You know, in your homes, I've told you already, they have hand washing basin, they have jacuzzis, they have toilet seats, they have basin tubs, they have kitchen set, they have shower glass, jacuzzi shower, doors, and what have you. I know you want to be here. Just be at the comfort of your homes and give them a call, and let's just serve you, you know, with the right things for your home. Call 020-8130-135. Locate Aviar Deco at Coos Villa, Konkomoase, opposite OA building. Things are ready. All right, and this is what to say, Uncle Can. Not just a Canadian digital site, I catch them prepare people in Canada. And you even put back at you. What did you buy? What it to say? I'm a name and any companies in progress. You near what and they have a pay more Canadian satellite. We are Tom House, Patase, Biane, a police depot, no, a Ben Peno. I want to print Lucas here, Pia. Yeah, but so near my waha, I'm one with a diet radio near gun. I'm very another Berunia content. Never do waha. Maybe near my sort two times. I would do a waha. Able to have a museum. As someone make a BM radio Zucano. Sabio, you control Punya and Nabraba Samana maker. And near Madio will be Papa. A year 55 4K Smart Android TV now. And can you 10 million? It's only about 2,400. A warno. Who are to society, a friend when you warn you about them promo. When your crown was at your TV sound quite as I can but hey, Chawadra. My many manager wore a year Patasi branch and you train Corona Venom. Name me son of one or two things, and Yama would be a cost for her. My uncle Ken at the Wufua, I was sentimental. Mwakwa. Medasi baby. Na apumboko die. Nyamia dum bia boko. Obi nim Kennedy. Esi wo ba Kennedy ne wati Kennedy nkan wo ba. E dey surprise na what the man. Emi say the mwati en Canada no Kennedy digital satellite there. E ba ni home appliances. Enyoma e mafie ye nika dia. Na chese oba asanteman ha anase Ghana mamu ha dia. Ye wo enyoma ahodo bebre e ba ni televisions. Microwaves, deep freezers, double door fridges. Just say, Bibia ope EDSC fee bia. Otu any check Kennedy digital satellite. Wabe fee.
Your TV 32 inches, 649 cedis, just less than 650 Ghana cedis. Yes, also of 40 inches. TVs near wire free, 22 inches up to 80 inches. Just a TV size be a upe bia. So pack it to a bidia bo kamu. So pack it to a bidia su demo bedroom. TV size be a upe bia. What do we need check and edit digital satellite? Your best show. What do we need check Patasia? Your Patasi police depot. Oba wenim kakra. Your name fearful phone in the opposite. All right, and the Uncle Kevin and Pimpe, what your friend 0244 Kennedy 385 Kennedy 128 Kennedy 0244 Kennedy 385 Kennedy 128 Kennedy. Now we be answering to me confirm out. When you say you were a year near my would be brain so ever Addis Mama, you were a year dual core i3, i5, i7 laptop original one papa. Watch so help you so near chi Vupandi machine na for deep freezer and 100 liters. Echo premier near here liters such as help you so near Jiro. So anybody will be and your purchase so dear and one uncle Ken warn you about them pro no so coso but so found you be not is here the original things already better things. Aviar Deco is where I find myself today, and it's so amazing. You know by now that whatever you want, we're bringing it to you on your doorstep. Definitely, this is Love 99.5 and it's the Love Trade and Tourism Fair. Today, I happen to find myself at Aviar Deco. They have all the beautiful things for your homes, like your wash hand basin, your jacuzzis, your toilet seats, your basin tap, your kitchen tap, and what have you. Everything that you need, you know, at home, trust me, they have it. They have shower glass, yeah, where you get to get in there and have a beautiful shower. That special person. Challenge life they be at Aviar Deco. They have jacuzzi shower as well. You want to try them? They are right here in Kumasi. You don't have to drive through the city, you know, go through the stress and traffic to get what you want. Just be here at Aviar Deco. Nemo nyamemre enemre pa utie Nhyira 104.5 FM. Aja Santama Aboswo, o number 1 account radio station. Jumedie live e Facebook. Nhyira FM 104.5 FM. Ubetumi ahwe jumedie live e Facebook. Sanso na YouTube no Nhyira TV. Sanso na uko multi TV decoder ne so a ubehwe live e Pem Sign Television. Pem Sign TV. Sanso na Samens TV so dwumadie ubetimi ahwe no live. Abedwafo nyina ya krado. Nemom edi ameje so ye nkoso hene ejigawa no afre me nana Amando krobi so man hene o chiri krom kokobra assemblyman. Ene kotokose nsatia ba ko nsam krumanti abedwafo nyina ya krado. Miankasa mi konjo ke madie nyina amansan buafo akwasi buafo. Woni me ka bom na ye dwumadie yi aba watena ye sanso na ejamanso ogoro ono nso oboy den hajia sala konfo ye bi asuo kwabena suje ne ponko ba ko pe aguna saman obutu a wodi ne dwuma ene hajia wa ha asuo si nipa nyanti wote asia wo hwe nipa anim ene asuo ka ho ne ye nyina ya ka bom adi Ewiase Mu Nsem dwumadie edi wontoa sanso so na House of Fire and Anointing Ministry so for pena oda asafia no eye prophet Elijah Opoku ono so ekan ho ene adi dwumadie edi wontoa tamu juku na obetensem mese ne obetensem ensem sisi o
Nhyira FM. Nsem sisi. Na ntowa ya no ada. Manim tentenso menua ba kama. Oba so no tuntum seyio. Manim tentenso wote wo. Na kosam de tamuchuku netie bi. Nhyira FM 104.5. And we are den. Menua ba mammo akwaba. Yeah, eja. Apom ti sen. Pacho me hoye. Udi de sen. Pacho me den de afre. Ya, Afre. me de onya baba bi oba udi de sen so me de ate. Uti kro be so me de ate, odi me de ate sa ne nsem kro be ka on de tay. Udi ni biem. Me pacho ya afre. O te hen. Me pacho me free jusu zongo. O free jusu zongo. Ho na o free. Okay. Na mimisa o ye de adwuma. Me pacho se de me tonsuo. Waware. Pacho debi. Unikunu. O ma sai. Pacho me ngoda. Uniba. Pacho debi. Okay. Na mamimisa. Ewiase mu nsem dwumadi a wutie pa. Pacho me tie pa. Wa na me fidie da. Ye bisa ye di nsem hu yan sore nkoda ana ye boa omanfo. Pacho mo boa manfo. Afidie so de eso nan so nsa na oba. Ye misa aso nan aso nsa. Aso me na aso me nsa me ba bia. Wakosem ne sen. Me pacho makosem ne se police ni bi na ebu me kwasia. Police ni bi na ebu me kwasia. Police ni bia bu kwasia. Pacho ane. Amedwona ho amenti ase. Na me se me de bedan badwafo. Wo kire mi sen. Me kire mu a. Na me ne abrante bi na neti. Eye mekunu. Ana mekunu no ma me ka. Aya kia pride. Nti wono wo twi obi no hu se ka na kwa akonya accident akosi asokore mampo. Nti 13th ana wo call 13th July 2017. That was Monday. Na mekunu no call. Nti mekunu no call ya no. Ani ase ka na baba abesi ho no mache. Ni ehunu ni wura. Nti esa ase si ho ache ni nti. Onfa 1 million. Enfa me fa ka no. Na nipa na no true statement ne se car ne ye ne fe obato no 32 million na o se da bi me yere di anti me de kwa akoma me yere se me corner se o ka che me se me mfa pipa no me 32 million na me de aba baje se so be ma me 1 million na me de aba be fa car na me de ama no nti 13th ana yare echi me ku me so na me ye adwuma me bra ne bi adwuma ma me na me hunu abrante no nti ko duru ba bi na me bra se waje adwuma na free me se me na mboy ni nti me hwa na akwakwasi 28 nti 28 no July 2017 na chese eni enyan na na busuafo me so me na nyemo ana o ye se de misi pagya na ne ade me so me ngoda ebi na nyinsen na se nti obekọ ni kurom ono so o ye pepeni ana ja o mo be fa no no mo de ni ko ni kurom. 4th August 2017 and we nyamedia timini abusuane fa ehia mu 13th August ana meni bi sushia 20th na wakama abusuane te se wode car no acheme te abusuane nyina anim nto we nyamedia no on the 21st August no na me tu ho anamo na me call police station ho no timiko na me se car na yamedia na me ko nipa na ocho statement no mimi nim no ntimi ko am kokoto wo ra bi ye frɛ no ofe no se ade ba asem na me chechire mu kire ne se me kunu car no esi wono me ye media na me kunu na de ma me nti me kunu no so aye nya media nti o se nipa na ocho statement no car no ye ne fenti oba to 32 million se won to 32 million na sanse esi wa achi nti won fa 1 million no fa mra me fa asema ka kire me ne say kire me say nipa no obetro statement no foforo na so obetro statement ne how obetro foforo how na wo ye panin ma baba beto na kire me nipa na sa wo nkire me a o pesa o kire say me de me ala wa mo atwero na o see you ana o twero ye o twero wie ya asema ka ne say sa me fa car no kokoye ni ya me de beje 100 plus into one fa car ne mame nti obaje me 10 million instead of 1 million ana me se me nti ase nti me ne pre so pa nti ho ana me isu
am say bra me sere me wo da afi na me nyame so me asthmatic patient doctors met me at any time boy no so waja me ka abusua so amoa me oyale ye abusua amoa me enti the only option is a car no either say me fa kwakoye ne ye or me 32 million no na me de kwako tua enipa na de ni sika me hwe no na me wu wi a matoa so bra yi se won kire me da na me se ye ntworo ye tworo wie ya obusa me se betimi atwa na me se me ntimi ntworo no an tworo nti o tworo wie ye na o se what they say me fa me san chase me sign no se me fa me telephone number man me de man wie ya was koye paper no photocopy bra car no photocopy na me say wo na e pa car na asese me nti de o kire me nase because me kunu ne na baba beka me kunu mu ya nipa nso so ye wo nipa awuto menya nipa me ya kromfo o se me konkwa ya mra na ja me kokoye photocopy no na me de bre ana me se photocopy na ma ya abra wo no me mfa aka ne ma wo seto wo na wo se me nkonkwa ya mra statement ne da so wo read all the statement na ma me maje wo se 1 million wo nyi wo beje me 10 million accepted na mom no ehu wo pesa wo kire sen ana wo se de be ya omu baba bo na option a obeyi pipa no edi adanse se wo hunu ne wura ntimi nkonkwa ya adwuma mfa ntua naka na msimate entimiti wonu na misu nti wona commander ne ba no se adenti na no pase wuti nusuo momra ntimi kunu nua no ana wono ntimi ye photocopy ne man wie no se me mfa death certificate ana me se ade na ye fie ya le okoko wu ni kuro me kura me nim ni kuro nti sa de me fre ni nua ba ntimi fre ni nua ba no so wampa ne yire no me bra no na me na me fa de koy me de ne koy 3 days pepepe wo ya le nti oba ya na ye nti nya de se wa wi aka nti fa na de man commander no frɛ in office na me kunu nua ne kyerɛkyerɛ mu man ana osi pipa no we na me yi pipa no na me de ma not knowing say ne pipa na wo pɛ car no krampo ne telephone number wo na commander ne yi ni nyina wo yi photocopy bia nso me ye ya no me ye bi edam na commander ne yi ni nyina no ka kyerɛ so wo fɛ fa car no ma uraba no awradi na chi ne fa ko me kwa ya wase me de car no be ma wo pa de ene eji so otua 5 million enti mansa anko commander no ho no mo biom na me ka kyerɛ ne se metia me na echi ade echi a meba ne aka ho asem obaba ka kyerɛ me ne se esansa me ma mfa me ma fa me car no enti no enipa na one me car no nyaaye no me mepe compensation di ama sa driver no no aye ne car na ton na me se how metiase won fra no mfa na mra metua ka bi obobo me bia metua so ye nipa oba na me kyerɛkyerɛ me nsɛm kyerɛ na metua aja ya bo na tina kyerɛ mekɔ ti me sira kwan na mekɔye ade a kyenye na me san ye dey me san bae na me de 2 million na me se bra me sira commander say fat ade ne kyeme ti me sira makwakɔ ne namu a miniska esan se me de me sika no ahwɛ boy ne ntino esi a wo mo tweme me so me ngoda nti afi na me kwakwa ye adwuma se de be ya omu be hunu se bia bibi se no nti se wo mfa 32 million wo nkyere me nipa na me mfa 32 million ne man na wo de afa ne seka no wo de akyɛ me ti gi 2 million asema wo kan se 5 million wate me so beje me 4 million ti me frɛ me kunu nua ne man ne san bai na me kunu nua ne ka kyerɛ nse onipi na me san de sun ɛyɛ dai ɛkɔye nti wo mu ana mafrɛ no me ba ya na ade akye no me sa bae me baba ka kyerɛ ne sɛ me pɛ sɛ me hunu car na ni wura na wo so ayɛ ne de no aton na me ne tena sɛ na gya me pa na kyɛw sɛ bi ogye won fa na asɛm ko ɔbɔ no ɔfrɛ na enipa ne mfa nti ɔno na ma me kwan sɛ me nkonkɔ yɛ adwuma na me twia ka wia me twia boy ne ka wia me mra na me fa me ka na me da na asɛ me ba nso ma na ɛso me start sɛ me kɔ adwuma ho a na mkɔkɔhwe wo na menyinsen no ɛsɛye ti menyinsen ne sɛye no yare nketen ne pagya ne nyinaa memfa ne sɛ bɛɛ 7 months nti April 2018 na me hyɛ adwuma ase nti ewo ma no ma frɛ no so BBNC ya ma me fa ewo ma no ma frɛ no ɛna ɔno aka kyerɛ me sɛ me de menya adwuma no na bibia bɛsi bia ɔbɛka kyerɛ me agya nyame ncha de 2019 ɛna agya me twa aka no wie na ye October mu ti mi twa aka no wie na me kɔye
I'm say bra me patcho ma ba wo me ape asem o ka kire me ne say dada ya fe na wo ba ya boka na option am so say afi ade na so adwene na so makoma ase ade ahoma aso ma adwene no aso makoma na so ma ha say me hwe plan din na me so say ase wo say ya bo na option engine crampo adaka ni crampo ya 20 million fa 4 million ba be fa went me ama me abo na option na me ba na me beka che na na je say asem atu me ni o ana wo se me nko MTT di wo Spectra so me twam wo ho no mu masa ho kwa me kwa na masa ba machi me kwa na masa ba machi ti mani ba me ho so na me say e de ba de na me ye na me busa wo bi say me gina ho no na me san busa no se frusro ho no me kwa na me chechire me nsem cheche mu nsem no mo o ka kire ne say how mo na mo ma ye dia police for atem wo mo ye adwuma papa e bi ye adwuma papa wo bi aba ka kire wo se ne car enie penimo ka kire wo se fama no wo so wo mfa ma no wo di bia ba ka jisika no krampo fa ye dey e fa to no mo na nya evidence wo so wo nko de e besi bia wo beka e de a kire no how say wo me ye boka na option wo de ba se wo ehunu ni wura na me so fine timi nim say eni da so ho no ana wo ka se ba ko ka se ana mo tole a na mo di nsem hunu eyeye bribe nketenkete ana nuoma fun we say ne kira se krono na wabo e de be nti ana wonni mo number no ye be fa ka no o ka kire se ye mo no option yi ka no papers ne bra na me yiye no was fama de obo ka no option was yan ye ton man 300 na che so mo ton ka no man 3 million say yes a police ni no say ya hwan yo eno de me ntimi nya den enchire enti me samba na mbeka kire nana se nana asem se na CEO enti nana hye me da se me enko baby me kono ma anye nana namba enti adaya be kono adaya nya ho aye be kono ene yese officer ba ko awuwo he was a tech police station commander bi awu enti osama me koy enti me dem nim se wa asamba ha se ya entamane aka se ye hwehwem na me sa call one of the radio station na mkobo mama ne yesa asem say na atom no mse memfa police ni number ma me the police ni number ma wo mu a asem wo be kan say enya me nko ame de na ye bo no option ye bo nipa bebre de option na mo ka chem say de me pe bia me mfa nkonkoye no na me sa kwa no da FM station na me sa kwa chire mu chire no na mo say ada kura mpo na nipa enka no kore wo obi a wo bi ye adwuma aban adwuma wo wonimu mra na wo ya sansan fun because nya wo na ade no wo nsem different person de benti na true statement me yenu abra nipa no kuta ne paper Nhyira FM afa die me say brai wo hunu de wonye anaja me ya nti 1 year ni enti me kwaya na o kan sa asam ne kire me any 2 weeks me she adwaye sa na besi mitirim se me kokoma ya de me call government hospital ti 3 days time me ni ba me ho so ti doctor ne begina me ncha no se de ba de na ayem ansa na me hunu se me wo na me se bibi anya me no se na bibi anya wa wote ha se me susu me ye air to go insurance ni bi se de be ya me bre be fi na me se ti me da ho 6 days na me da ho na abeka se ya bubo me blow ti obi na be fa me no de me call baby na ekokoye bibi anaja ne ho bai me ti me ba na beka cha madam ne se because of that into o mama form police form because police ni bi na aya me saa nka me wu nti o mama police form na mama ye no mama police form and so masa ko commander no ho no mo ti me ko commander no ho no me ne na na je mama ni obi ne ko ye ko commander no am ko chechire mu chire ne se die police ni na ye me ni nti o ka chere se wo ko baby nti o je me number no o je century ni so number baba hwe ya me fa ne se be 4 months 5 months man three na me san ko na me ko ka chere se commander se si a me ni baby te edan ya metimi ya tume che se me ni hwe ka no ne ade a ye mani da so nsusu me nua a odi machi wanya adwene mu ha wo kakra me na me san ye de ehwe no from March up to this time me fa na nko hospital nti doctors ni hu me a omo se ade nti ne meja no na ne ma no nsu di nachi na me se amete nkwala na me sister no obedwane nti nkwala no wona nchen de a wokwa a obeye de wobeba ti minya ba bi tena na afi mani aba me sister no ene nkwala no
eti maame posi ni no ni din biem me pa che friend Mr. Ofe a posi for doso ena nwumre Ofe wasem ne yeka eti se Mr. Ofe tie a kwadu be pa na ade bo no menti ase se wo ya aban ni pa na wa wia ma ade wo bu me kwase a sambre biem kwadu ben na ade bo no anu nti wo pe mo a mitieu me pa cho de nti amede ne ba ya ne se on fa me ka ma me okay me pen se de ne sitia na de me kunu de ma me na me ba be hunu ye na mom no so waton de a me pe mo no me pe mo no what is saying me say car no se de ne sitia na me kunu de ma me ba be to ye me ni ji because ye won nsem no de ma me so wa say waton car no am ya bo no option a me nim obi a me pe car mo onto ma de ma me na sama no care proud no abi emo no home use ya license ya me license ma de ye boy omodin bia se benya Mr. Ofe na kotokosi uti owo dia no atie nkwan so de ye be kona tena no no so asemi wo se ho de no ka fa ho wo gi atum no wo gi tum kra na anamo be no wotu ma mi se wo peneka na wo peka na ntisa de ani on tom no ma no demom Mountain of Victory at the revival so kokra na ahyehyɛ so na sa adwumadie yi ɛhyɛase na ano dwada kɔsoa boja ya ne bɛyɛ kwasiada timisrawo ye nyina yɛnkɔ ne ne sɔfo panina ne diane Prophet Joshua Barnes sɔfo panina oda Mountain of Victory asafo ano ɔmo na aka bomu a ɔmo yɛ san Kenya nsumwe mpɔkyire bubu atie nkonnua nso so papai misrawo kɔ ne konyo ogye atwema twede he ya Joshua janhye usiwa anopa no nkro bepepe no aduro emodonko na dwumadie ni nyina ba wie timisrawo san Kenya nsumwe nyu mfrim Mountain of Victory asafo ene de bo akwam Prophet Joshua Barnes ene de ano atwema twede Joshua janhye entremu bia trawe so no na first of penny 0540 447 000 0540 447 000 Hakiba Travel and Tour Services Mr. Wakwanto nhye nyina fakodan wo mu say air ticketing booking reservation Wakwanto nhye nyina Mr. Hakiba Travel and Tour Services and also the koda wo mu na eniji sem ne say Mr. Olympic Games ye akoso Japan Tokyo omuna dwumadie nyina hye wo nsa obeso ko hwebidia na sabere yi onu adika so bomu ate enu oni nkita ho pa na nso betimi akopie Japan memu ebra ye nyina ye kosi agan misrew wankasa wakonto nhye nyina bohwi na bra atena he kumase mesre ubetu anamon na wabedu asanwase eye Central Mosque gate no ne hwe ani mu pe na ebutu a ye di adwuma nkyeremu bia trawe so no no afre Hakiba Travel and Tour Services mpanim for 0244 219836 0244 219836 Franco Trading Enterprise ho na me di wadru fun papa fie ni ho say Techno STG ana Itel Huawei Infinix Samsung Nokia Apple Alcatel Fu be na betimi abodin ko Franco Trading Enterprise no matimi aboa sanso na television set no misrawo abefo de akura digital ana wankasa type be na ope misrawo Franco Trading Enterprise na mekanfo omu television e de amawo misrawo type bia ope bia inches bia ope bia ubowura wa ebo no so da fompa misrawo eni medical subo mwati na eniema entoto na akwem emfa emmawo misrawo ya kira kwani Kumase asye ne baako ebe Ejaba Jewelry sanso na Challenge Bookshop ana YFM saa kwantempon na so asye ne baako ewo sanso na Edum Old Melcom eno nso so ye ne no ebo ho pe na eno nso watimi enya ye niema ya boboso nyina ebi sanso na Prudential Plaza ana se ye Boss FM
Boss FM mpotem wonum na asua ne ba ko nso ewo honom sanso na Kofo clinic nso asua ne ba ko ne edi ehwanimu na new kejetia yesina abefo kwan so yi mesrew asua ba ko nchemu bi atra we so no afre Franco Trading Enterprise mpanimfo ewo 0206 310 483 0206 310 483 Dawood Herbal Hospital and amedu adru omna de Dawood 360 capsules and Dawood ointment abedwaso na mesrew anatomy nini Dawood 360 capsules ekobasa uwosisi yade antutuo sasabro ni nyina asie betu sanso na koko menke ni bema ne matcha pad mesrew Dawood 360 capsules and American for the amount Dawood ointment obu anu osura dunum mesrew wo de besrasra ebasa antutuo away sasabro bedwane sanso enu aposo ya honam ya do to fom nyina no Dawood ointment first so ebasa na wankasa wani ji awi opendo so pro obetumi akomisti heba kolenak dani heba apidank smart heba habmay ana boura heba center bia no wabisa Dawood 360 capsules ana Dawood ointment etremu bia trawe so no afre 0241244012 0241244012 Angel Dominion International Church na mdu adu Mr. Kopiem one ma Mu Nsem nyina headquarters anywhere Israel wankasa yade no dia ne nama ya sabia wonum nuro odi nogu nsem aso de ko supply ezu nya hoto Israel sunsumu ade e so onya obi a wawura humu no wani Israel eye Angel Dominion International Church na mekanfo dia ma Sabiro Kopiem wa wankasa at once by force instant healing Joseph Mensa Prophet Joseph Mensa Prophet Joseph Mensa ono or the Bible ne dijuma enko benkum ko nifa na no kra bia ombia no na dead sanso na wankasa o hwew ha ne fare by na hu aduro ehu akwankire ehu paibo no asane agu so at once by force na hu atimi ato etimi sraw wankasa bohwi ne ko etimatim Bola Junction ho na ye Prophet Joseph Mensa odi ne juma edadwada na dabrada sanso na wankasa ukopiem wankra amasaman Stadium Junction Jarvis ho no mo a na butu misraw eye nkokon so de Trado Salvation School ehon wo nchemu bia trawe so no afa Prophet Joseph Mensa 0554 477 959 0544 0554 477 959 Minia bay ya otimanim ntentenso no kure ni nyame anim posi ni kwan odene nam so no onde na komamu ni tirim na dwenem Uza ntwa yi Amidia ne nsenka nyina waka akɔwie sɛ nyɛ saa ne edi posi nemom me kwaba na me nuaba ma bibisa nsɛm mienu ne miensa bi waka de dedede nemom ɔfɛ ya bɛfrɛ ɔfa tie de me kan yiw ya tie owuo ye betie nkwa ɔfɛ ya bɛfrɛ ɔfa ma mi se ohia ne ka dada na ente saa tɔmroma no Mini abanya sana aka. Okay, mami nkwadi nkomo kuma bi ewo Vema Plus Company Limited. Omo na de Prostavite capsules and S Drive capsules abedwaso. Dr. Ofori Amanfo Bempa bi mamu akwaba. Ina majoso. Na apom te sei. Nyankopon hiraye. Yadu Vema Plus Company Limited. Ene enkomo be na mo ne atiefo ebo. Afi abatoɔ no ɛyɛ sonko kora ɛni bi o man kasa fi abatoɔ na hyase de kosi akenkan na wieye emu nsɛm nyinaa no na de bɛbrɛ wo yɛ mu gidie sɛ yɛyɛ bi pɛn afi nso yɛbɛyɛ ama na boro so yɛwɔ mfidie yɛwɔ akadeɛ ɛne yɛwɔ animdefo a bɛdi dwansɛm ɛde ama wo asɛne ɛbɛyɛ a yɛde ne yɛbɛsi abatoɔ yi mu nyinaa bɛbrɛ wo nti yɛwɔ anamusifoɔ ɛwɔ 275 constituencies ne nyinaa so wonim sɛ ɛba abatoɔ ho nsɛm deɛ a your election headquarters yɛayɛ sɛ kokromoti a wosan yɛ ho bɔpɔ a ɛnyɛ yi nti abatoɔ mmere bɛka yɛn ho sɛne ɛde bia woyɛ no nokora mese wo sɛ biribiara ni wɔ bɛkɔ so wɔ abatoɔ mu a your election headquarters yɛmfa mmerɛ wo nyɛyɛ mu gyidie sɛ deɛ bɛsie bia no yɛde ho ama ne bɔ ɛbɛsom wo sompa ɛkyɛn afoforo bia ama ne bɔ mesi no pi sɛ aha
party or election headquarters. Kokromotive power. If there is a vote to cast, there must be a journalist to cover. Votes are not mere numbers. They represent the nuanced choices. So when the voting starts, Joy News reporters will be on the ground at every polling station, keeping an eye on your ballots. With up-to-the-minute coverage of wins and losses, of facts, not opinions, we will be live and consistent. Joy News has more reporters covering this election than any news channel in Ghana because we are your election headquarters. It is said that if you have health, you have wealth. Good afternoon to you, and thank you for being a part of the Love FM, Nhyira FM Trade and Tourism Fair. This afternoon, we happen to be at Spectra Health Center, where we want to show to you what they have on offer by way of treating you of any health condition you have. At this point in time, let's take a trip inside to find out for ourselves what they have on offer. Spectra has been in existence for about 10 years now. Basically, when we say Spectra, it's a summary of radiology. We do all radiology services over here. Now we offer modern radiology services. And when I say modern, I mean very modern, ranging from our machines to the quality of services we offer here. We do MRI, we do CT, we do ultrasound, and we do cath lab procedures and x-rays as well. We also have mammography. We have CT guided angiograms. We do nerve blocks, PLDDs, coronary studies, MR prostate screening, MR whole body diffusion, ultrasound guided elastography biopsies, and a whole lot. Spectra is very unique from all other radiology centers. We are unique because we do instant reporting. You are able to get your reports the same day the procedure is done. We are opened on weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. and on Saturdays from 11 a.m. to 2 p.m. However, you can call in for bookings for emergency services outside working hours. You can find Spectra behind KSTS School, number 12 Opokwe J Avenue, North Patase. You can call Spectra Health on 050-76-76-769. So we hope that you are really impressed with all that you've seen this afternoon. So for all your health needs, come straight to Spectra Health Center. You can find Spectra Health Center at Patase behind the KSTS. My name is David Akwete. Have a good afternoon. Indeed, indeed, if it has not been for the Lord who has been on our side, where would we have been? Ebenezer, you have been with us from the beginning till today. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. The Lord
That's why it lasted 25 years of journalism. I mean it back for journalism. Ghana phone, you know, so I got to moon, you know, so I count to Ebenezer, don't have a dunya, multimedia, if you there. So it's nothing but praises as we've gone through these phases. Lord, we thank you for all that we've been through. The lows, the highs, the laughs, the cries. Asemba, love and joy. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. 25 years multimedia Nyame Nhyira Mu Wate Mahwaye Motie Oja Monfa Onyame twere di ampon ba tampa no onche de ne munchiro no ondom no omboa no hwe wo so omani siwi ye baby biara wo hwe ye na wutie ye onkoso no nhyira. If there is a vote to cast, there must be a journalist to cover. Votes are not mere numbers. They represent the nuanced choices. So when the voting starts, Joy News reporters will be on the ground at every polling station, keeping an eye on your ballot. With up-to-the-minute coverage of wins and losses, of facts, not opinions, we will be live and consistent. Joy News has more reporters covering this election than any news channel in Ghana because we are your election headquarters. Yahase Numuno, Sebio, Ubia, Koko, Esino, Ananse Sebio, Koko, Abeshe, Sebio, Nasibia, Tieteno, Ananse, Ebia.
Adofonam ya mutie yen. No pare gidi asore. Enam enyuntu nso ebo wiase mfa nyina kokose. Asem ebeba debi. Asem ebeba debi. Me kai we say dwumadi o hwe ne live e wo Pim Sign TV. Sanso na Samek TV so o hwe dwumadi live. Me no ka say IGP hwe bi. Ghana mpanimfo nyina hwe. Posini ofe wasem ne maamika. Ni woka akwawie nyina ne se wo ye oba kunani. Ansana ne kunu bewuo. No mo ka esi mu post e han ho. Accident car. Akasa nyamu ye se car no beto. Ubeto ni nti wonam kana si chifra kadam kwa so maame no na asi o wa ya atoka no ohyin wa bo ohyin atoka no nti ye be fraw enche asemi oso se ho de na menu aba ma misa ka no hwan na etwi hwan na etwi ka no enipa no wo twi ni de mintimi nkyire enipa no wo twi na taxi ti ukrumum na nipa ne yenhye na unim ho ah me de no de menim ho hwe ti driver no twika na nkasa de unim na yemisa ka no te ho asem sei ekopem ye no aposifo no de ka akotwen ana omo ye brebre de ka na ho odin de kosi ho me pa cho me de me koye no me kunu di ade no be hye me nsem a me koye no na ka ne si ho no me di meni ti kwan fa so kosi police station odi kwan fa so kosi odi de meni na mamimisa o se posini ofe uza kan si su dia se ukọ ho se okwaje uka no ono kan se obeto media me kunu no na statement na da so no kire se nipa no so kan ye ne fo obeto posini no say your fair no say your wine deal media minim but na score stamp na neti sa ayi so asokore mampo yes stamp and to all kind we and was return the mame ma mo hwe Pim Sign TV any Samek TV and afi Facebook for no YouTube for nyina mbetimi ehun live asokore man post e han almost time pesi so na enyina yehwe bi no na mami mi se wo enti sesei ka na nkrata de okunu din na daso so ano de anane o si enya me kunu din na daso na mmom nipa na oto no won okunu to no obi ho wanse san ko okunu din nipa na oto ma mu din na won krata no so enti mami mi sa sesei no ye kan mu statement amotwero ye no o first a share mo se mo ntwero no foforo ono share me se me san twero no foforo tu na atwero ye enti wano na twero ye ana me san ye enti sa document no ho no ma me pa acho oba onfamra na mo nhwe na mo nkan chief producer message se bo ho modin bia na na jebe ma se owura ofe ne yemfre no o se yemfre no ade ngoso wasem ba be me musa o frɛ no chi ya me frɛ no chi senti a wo kasa me frɛ no be boso me be miensanie asesentwere ni adwuma ye dinhwemu bi ne ho a mentu fasase mu ho ami kura se bi me kura na fe o ye adwame sese obi anasem ba we a yemfie no na mso nyesa ne ye adwuma be bi asem ko into deep as ye hwebun ekosi ase eno me frɛ postman ko jam se na high court ada sisu bi waseden wasi anya court na asema police station aposifo asema ye de court ntimenti bibia ase a me fanko court wonim se o memu asebe mpredwesa na jebe ma na ka kira ne se ye ne ni court ko ye de be kwa IGP eno a me frɛ real estate attorney ejibo na mane se wonim se bisite ye nwuro mu ye nkomra de so ojimidi se wo se documents na da che ya bo kan ocean am oto tuaka na Ghana ya boka ocean amra ne sesen emra ne da ho dia ade ne dia no woni mo hwe ye mo lete se bia de si wache bia oso nya bia onya hoko otu ho na mo nti mra mo bo wache ne kura no se be oso ye man se ka na si wache nti bia e condemn nti bia e bobo no ocean ye dia ya okọ custom for no de ne se be ya chiwo bu da nti mo de ne ye boy ye mo amane custom for no bia ya chika bi ye body a ada se police ka ne ka bia ye mo amane na ono ka ne ayadanka abesi wonanim musi esi wache ene obarudo na de nkwa o se ye bo woshi
mepe wakwesa osho ye frɛ wo a waso ka kyerɛ ne sɛ sɛbe eburo ni die kwan so hanya court Nhyira hanya court na sɛbe wosia nti ye pebibia sɛ ayenkɔ police for bedi for ɛwɔ central nti regional police commander wo tie ya COP duku adaroma papa wo tie anwumre ya de ofe owo sɔrɔmampɔn CID wo ka kyerɛ ye no ye de animra no ba ye sua du baabi o sɛ bra ye mabi amra ne da asɛm yi baabi a bɛkɔkɔ sɛ so sɛ yɛnkɔ baabi bɛkɔ bɛyɛ petition kɔma AG state attorney okay copy bɛkɔ Accra chief justice nyɛ obonya copy asɛm yɛ nyama ne kada sɛ no kresɛ ɔtɔn car no dia yɛ bɛ no wɔhye na so fa dia ne nani ne sanie sɛ ɔmo wɔhye no wɔde ɔkyinkyim no fa akyire chichim ba wɔnsa fa akyire tɔn car no dia nkɔso 2020 bɛyɛ de na de Ewiase Samba yɛ nyinaa ne yɛtu nyame nko won ne kwasi bo Ewiase Mu team ne nyinaa a group obi o so bia yɛ pana yɛ bo adwuma ne nyinaa no adwuma we de 3 wuram 24/7 no and ba di ho yawo na o ma we sebe afidie yɛ aboa ne sonko egya ne so ne sonko therefore ti di okan ne mu biem wo say Nhyira hanya court okay hwɛ onim me mo position bi di o central police station we pani pa o ti bi ka mo fa asɛm nko Nhyira o ti bi ka kyerɛ me sɛ mo nko si de na Jesu Nhyira FM minya nipa ba du no ma kan kyerɛ ne sɛ police panyin pa o central obi yes na homa no hu ana aye ma hye yes ofe ahoma no nuru ne de ne ma kan sɛ wonko ba bia ko twa obi bo de agu onwe enko ho ye duru nanim a enko ho di enko ho na betri soso obu nipa wo ye division police commander central police station wo ye CID wo Askolmanpon okay wo je Samba say police force am de FM fo mu di mu sei enko so you asem we no ye toma ye ho ye nyina Ewiase Mu se be toma ye ho nti ye ready to twen wo so de ye court you ye ni be share court na je be ma asem no da so nyim na mom kotokose wo ne kwase akonwuram na da bia ne kopɛ na no ama nnompe no abɛno awe sɛ bi wonu nyansanti nnompe na da bia ɔno awe dako obehia nyansani ama na kyerɛ ne sɛ da bia ma ankasa me kɔ asuo na asuo enso aye postmortem ni anatomy ni abisa sɛ ɔno nso sabi wayɛ asuo kwabla suje ponko yi ɔno nso wɔse ho deɛn posi ni ahoma egu na tinti nemom ansa na asuo betum nkyene no mesrɛ nom nsa nom nsapa mesrɛ ensa na ba ko pɛ Charlie Ginger Leko yesanem na ne ebetu minu abema ukosia ni mama nintu na saa ne ma ne pɛ Charlie Ginger Leko mesi ebetu ni nyina ne sɛ akakedra hyɛ ma ɛwowom saa nso ɛna kyɛ sɛ ensa papa ɛne yɛde afra ne man na unum bia otumi sɛ womini mutimete amama bi kura wo minimu a na ate ne wanum atɔso utimi didi saa nso na akosia no a wodɔ pa mebu be minu abema Charlie Ginger Leko ebetu nya bi nonom omu kure ya na de Charlie bitters abadwa so na ne yasanum na ne yɛdadi we spirit drink na kyese wonum ya honhom betena mu e ma aye brane he na atrima yo de kai Charlie bitters utwa bia wan wi akuro na otim no beka se honum se bi mpradua so hini ni wa na wo ho yentu abanyu so wa utim yo de that's why assembly man Charlie bitters edadi nya bi no no mwati ebesiesie ni padua ni nyina ne se habamani nu brama akoma akudunsia 16 herbs and ya kabum e Charlie bitters ya yesanum na ne edadin no nya bi no nom misrondo so podie no abohwi na wokɔ na hinso ya ben ginya se Ramzia bisraw entremu bi atra we so no no afre Charlie penning for 0246 955 678 0246 955 678 Grace Phyto Clinic na mdo adu emfidia gramo ayantam eno mo dia beguo na hwe wankasa mogem hunamani ene nkasemu nyina ba bibia oha wo no na adanadi na wankasa ya ma ho aduro na watumi e de akodi djuma na ho ato Mr. Yade nsa de tie biada Mr. Grace Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solutions de timi mu aw de titro ba ntimi mfa afuro de okodu a wankasa be dia danse enam yade bia si tu yade ben se wo mogem se wo nompem se wo hunamani Mr. Grace Phyto Clinic ene ho se woko mesre entremu bia no afɛ Dr. PK Owusuna nkasa e wo 0244
878431 0244878431 Mr. Yachira Kwan wa Brepo highways ye ben enka ne odate fie ho itimesre ye didwuma adwada kusi da memenda anopa no nso pepepe ne ahyase ye didwuma ye wie anwumre nonum timesra wo nso bra aseda ni nyina ekodi ama pakum aseda ni o baji bi besra wo unum bia nso beda pakum ase ni nyina ne se mema nyina etwa puse ne ma ne nso dia ye nwum etachiri kai pakum nya bi no no wate mesra we 100% natural ni nyina ne se de habanu habama enua hini enua bra na akeka bom dia pakum capsules nya bi no no wate mi nua bema na ayire nsarotu na ase ni nyina ekodi amawan pakum mesro ye mohwi na yentimi enkohwe Rocker Limited ekira kwan wa alaba ye ni sika house no na edi anhwe nkyeremu bia no no afre pakum capsules mpanim for 0248-885-050 asio asam no na bram ho no posini a udi dwumasi adi ka pem oso obeto ahyase na o meto wode meto saa meto ampa wato oso abo no oshi asio tumunchine therefore kakra me kan say police we police ni a oso emrat me do emra etimi do ni say police fo nyina wo omo pani asem si a yetimi kwana ni sami ma wari police leader mikro no ye DSP no central saba kuma on ebe head mi so na mikro no na maame no em se niam bi ha watwitwa bi asie na san kokko abiam danso o se peace ono ya womra ono otimi efre na police for no se edrumre bi a na se wasam na yetimi wura watare ma ye ehwehwemu eti wanyana adwene sese bio obi nko school ana me tu mu nkyere me ntwa no meji wano asi ye gusu hwa wo nsemu no obosu mi akatua ye kyemienu niama afa ye hwe na odibima ya refund ni nyina ama eti wanyana adwene se bia nipa nko school nti emra na enim me de afie emra de minim papa na wonu se afie emra so bia adwene edoche crash ni bi emra eti me de maame ade na yira so anyira on fanko se nana biam danso oni ho a ye wona be de akira waba etu okira no nkohwehwe no fa case no go a police for ye ba bia omusu di wo mo asem na ya hwehwe asem num akosi ba bia ebesi ye kwana asem na nya papa de be ka kira asem maame pasem nya na menyi ni se policeman o ye nipa wontimi nka kira se for asem sole hakọ da bi police for ye so ya to omu ko ayehwe omu nsem na me dem see the people say police no pay car ono ana ato no 1 million no but e bia so edrum na bia ya muhra enipa mobo fi se mobobo tie ne ade se obi wo ye pani akọ office se do besi agye utata emre bi asam kakra bi ba me call sa central na mpanimfo no mugo no because wo munye nipa na metwa tro ukwa se do mbesi agye wa tu na baby kra na edi me kwawura no meduro na mnim se misuro me osma me bra me kwa yi fridge si wo so me wo me no aso bibia wo so be yi bi ma wa on wono kra no wo ye prosi pani pa no o freni pa no chese wo gina wa tu ayi de yi kofi bo ache wo no obedi na de minim ni di sa papa no wo ye ni papa ne de bia me de papa no etu me de masfa ko wo se fridge me no aso ma me yi bi ma on nka ye kra ya se no hwan eso gye wa tu but ya mo sa kwansa bro ne sa mo kakra no ya mo fa nwura ni po but ne de ni pani ada ho me nyi madam fo ni police ni emra ni di me a o huru so madam fo ni me o nka bi ma me ti nyi madam fo ni police ni but ma me asam na nyira ai wo chena se wo kwa sa papa no mo na hwehwe nsem no matese yi ne wa busa wo kwa do wa bedi na chi no ono be ka ho asam na de metu akafa ho esiomo ene enjina de ato asem no amansan buafo kwasi buafo bekum nam 1 honorable MP na nipa mako se 7,000 se sa troba unya 19 no
Ose. Na wo ho. Ose. What's one ya say? Oboa me fi no ni ho. Ya to aba ni ya 90. Uni ho. Ne nsam ka na ye na abo ho. Na me opa me nko plus ambri man. Nya jama nso mu die ni bi o. O de na ye de me bi ni ya kan ka mu nyina mba horo me ka ho. Awurade nyankopon. Me agazi azam no na ebra mo no. Ke bo mu a kom nyina ka o ze ba mu horo me ka. Ono abo na aba no. Agazi. Ti ke ma me sa tundra e bi. Ti ka o be ba ti a no ata because o gina ko horo bra. Me mu horo ka na pa. O di assembly ba beto tempio. Agazi am kai. How did happen? MP mu a. Ate. Ko be ko e me ono abo. Assembly no. Ba di MP pra wunya. Ate. Asem na da ho no aye bibi emu abobapo because maame na kane de awie but emu police ni na nkasa ade pote kwa e fa so a ya twe statement e da ho no na police case nso de enyira o di 1000 years kra enyira case na ba ya twe na no asem de na maame na sa ba bio wo se won sa ntwe foforo ade nipa na otwe first no wunjini ni ana nipa na obrofo no kasen no saa ne manema we nyina na massa bi toro bi a ni dia nipa binum de ma police for na bo si binum etoto na se because di obi be ye no ntino hwe abaka se saa na obi atie na so nye saa na police for bi tie police for be good police for be papa sabe wodu asem ko police station wonum na hwe se de wo mo be kan asem na de ama wa na chese adwuma ne mu ode but binum so abehye mu a wo no de wo no omo pen quick intentem intime de make akosia ne se esem no de enseye se ya mpampa wo famra kwanso ana oton ka na naka sa o shin me de mementiase o na ka pa yebetimi aton ka ne bia be se 100 million yes o shin tini obi akofa no bia be 5 million entiase ni Mami ka wo police ni si wo beto no say 35 million 32 afedi ekowi acha ya si akobo no oshin de age say 3 million ya wo police ni no ato wa na osa toy we say no conflict of interest bi ya about because untimi entra police station na temamuni a wo onu timi ba wo na atwe na numu asem ne ka ye ton a wo na wasa agire mu ato sa aka no enti ase bibi nkoye o baabi me de enti na tese no me se asorokra majai kwasi se majai ye tu ase ana wo ajai majai me so motuma se momfa so ne me kono makom abrante bi okwa Ewiase Mu Nsem obi aso na ncha wo ajai ana ye tu ase motuma se am se momfa me mabio Mimbabio. Titre crime Abraham asore da na okum. Peter nom ma hu ma sore din. Enso muso nyame. E wa komanum. Eni adwenenim. Hia dan na ekokohiem. Maami, me de eni se. Eni nipa omu nsoro nyame gise kosua. Nipa nsoro nyame o. Ufa Bible obi anyane. Ufa Bible sesi a obi anyane. Obetra se opa fa bono obetra se ti akwesi uka akwesi se but of na kusia so make no ham disi se make kusia se ma o ha yifa na me defa kupi kusia miensa ma peprese petese kagrabi no abo papa ukuru ni din no akanche se ne ka wadija wo hwe ama ne hu na wo famu bra ma se nipa bra o wiase o nipa binum nsuo nyame kakra kra sabi ntia meka nipa nsuo nyame gise kusua obi atwa agunu ka achi abrante bi a wonya sika no wadi eno okọ na damfo Ewiase ya ye wi duada ye buka no hwese de ye charge apade na wose se ye ntina mnyam sika no medi no medi ade no abudra ke kami wu achi de ne mnyam sika no ya medi ma ade mama na me se ma ofo ha adwere sabi ye manyam suru kakra mra ye dwuma yeyim we say adwuma na wo ye but sometimes kwabu how do be first to me so to do we die wan kasa wa hunni mu no usu ene sabi wa dwene de otiri be kire sa ade ne nkoye enti na me ka che maame no ejema to ta bu ni bebe wo sise wa de yira na hwe ni nyansam na wa hu a hwe ni jimim
What the idea na hwe nyansa no wonu apenijime mu. Wo hwe wo ka no hu kona kopekusia. Miensa. Wo do ka ayira. Say ampampa mrakwanso ane efaye ane eton ya fine. But se wo bi wo trimupo bi efa so nti no o che dai bi okokwa asama eton ka. Eno so forward ye na de esim. Eno kra pekra police station de okoba ya be hawo. Wo de bo wa de ofie. Usufre ukuru samaye adwene papa anya hwe abone nya hwe akwasi nana nka me kire maame ne kakra ka bia no wo de bi kire na kire abonte ka ya ne nsa so ni mako amfa mfra na nka watwi afa mako ye besre sebe enipa nkwasa enti yesre obibi kakra bi anyame adom wa wo dada wonza won a wo dididi no enhwe mu emfa mbu obi enkobo obi apo enkwaji sika bi ya sebe ebe wi akire na fe hu ba bi a wo de fa ebi anu hwe ma media wo te kan sabi ya na uti obi no nsem wotum se bi de de ya ba ma na wu agya no e ka wo akiri ono amu sabi o eniema bebre wo hono ma enkoye emfifa no na sa ko fa ne car sabi car na mu kra wo so car no kra no okosisi obetima ton over 100 million wo so beton 32 million afedi e wasi da bi na fe ko enko ba so obono ocean o ton se ato ton 3 million massa ma me de makam de awie de wa wo pe no ye se o de ko police station na samfa na de afa na nanom so na nanom be pe o ka ma wo ti ase papa anya hwe abone nhwe me nkasa police for ye mo police for dia anya sana me che but to na de na Nhyira police for be very good ma police for panyimfo bi a ayi offense opunum police for bebre wo hyehye num omu nyina ye adwuma DSP onu kwa sem to be supu Fijasi police commander. Okay. Honorable friend of Asarbedi Akon, police commander on. We're a very fantastic police officer. Okay. We here Juma Kama. Sana esa police for ni be. Okay. But binumu diom de fasi de sebi. Eba se duaboni wo what a shock. Kitenkete police for binum be di police ya. Omo nche. Oba ya constable na ne na ta down. Constable all cross on twin cross on come be a constable not down. Na ni DCOP ni IGP ni mpanyimfo no omo da so ejira adwumanum na nkora na ewu ade nche because go ho obamu a na dwea ne teme de mbepeska obi bamu a na dwea ne se obepesika nemom me no ka sei misrawo the word adwumanu o mamu ahwe we si munyaika me no opani kase bi bedi nkomo wo mu na da Super A1 Company Limited ano misro tie ni ye na enije sam ne se omadikan atete mofra empim dunum 15,000 right more than 20,000 okay na nukure ni nyame ni misrawo omanu nsi no na wagye om number we ye free consultation ya wo frɛ om a ombetumi aboa na nso anya nsa no adwuma enu ati no uwo nimdie bi ko om kra so befaw na om apepa adwuma e de ama system misrawo ye man meet nwatwe koni dusotie enkomo ni ye bedini ye pa e akwanya kese Super A1 Company pen for mama kwaba papa mi joso bebre na pom ti say oba dia da ro mo de nenso dia dom ye afi abatuo no sonko kwa eni bi o man kasa fi abatuo na hyase because akenkan na wieye emu nsem nyina no na de bebro wo ye mugidie se ya ye bi pen afi so ye be ya ma na boroso ye won fidie ye wakade ene ye wanim difo a bedu dwansem ade ama wo asane ye be ya ye de ne ebesi abatoa mu nyina bebra wunti ye wa na musifo ewo 275 constituencies ni nyina so wonim se ba abatoa ho nsem dia your election headquarters ya ise ko promote outside ye ho bopo a enyenyi inti abatoa mre be kan ye ho se ne de bia wo ye no nokwa me se wo se bibia ni wa bekoso wa abatoa mu a your election headquarters ye famre wo nyaya mugidie se de besie bia no ye de ho amanebo ebesomo sompa eche afoforo bia amanebo misinu pise aha your election headquarters kokromoti power
de momunitia se dru memenda ebonu du ekobodu mienu anajo dwumadi afa no mensam dwumadi awarefo dwumadi na yeboa ma sane ma aware isiesie aware inye dru hono mo dia ye ho ye fa bibia nsie se eka ma nipa ne timi hu kon se pipa pi hono ma aware mu nyamagu hono ma no munim omo fa nya asem oba woni ba ma hia ma ho abapen ntimi hu ebi hu kra ma ada kwabe na faso ne obema ne da bema kwabe na faso ne obada ofiti wono to asha nsufu nkafunkam ana ne obada dabi so che okwan mama oba no no watimi asane no amene netima age amu oba na hunu so yoba na se no oba na etimi da atosi bi bi say mo bisam Ghana for my wo Ghana ha ani Ghana for my ewa amanane homo pa ne yade won paso edru mi menda na ju ha Fred Bensem no ebono ndu ati Ghana for me ma wa ha ani Ghana for me ma ewa briti homo na yade pa wo paso a wo shia na twiso obomode pa no we shia me aja manso ogoro ne ba ko pe edru mi menda anaju nontu okobotu mi shia me awo mensem dwumedi so na yenyen to atwakire ni hu yo oyade awo paso wona odofo enu won babeda wasi bo modene so ankasa ko be fe de japade ama no wo ye be ma wo be ye anawo ya ba ma mo akwaba ya eja apom ti sen pacho me hoye udi de sen pacho me den de afre ya afre be de onya baba bi oba udi de so me de ate uti kro be so me de ate wo de me de ate sa anensem kro be ka on de te udi ni biem me pacho ya afre o te hen me pacho me free jusu zongo o free jusu zongo Hwana ofri. Okay. Na mimisa oye di adwuma. E pa cho se se dem tonsio. Wa ware. Pa cho dabi. Uni kunu. O ma sai. Pa cho me ngoda. Uni ba. Pa cho dabi. Okay. Na mamimisa. Ewiase mu nsem dwumadi a wutie pa. Pa cho mi tie pa. Wa na me fidie da. Ye bisa ye di nsehunu ya nsore nkoda ana ye boa manfo pacho mo boa manfo afidie so de eso nan so nsa na oba ye misa aso nan aso nsa aso me na aso me nsa me ba bia wakosem ne sen me pacho makosem ne se police ni bi na ebu me kwasia police ni bi na ebu me kwasia police ni bi abu kwasia pacho ane amedwo na ho amenti ase na me se me de bedan bedwafo u kire me sen me kire mu a na me abrante bi na neti eye mikunu ana mikunu no ma me ka eye kia pride nti wono wo twu obi no hu se ka na kwa akonya accident akosi asokore mampo nti 13th ana wo call no 13th July 2017 that was Monday na mikunu no call ye nti mikunu no call ye no ani ase ka na baba be si ho no mache ni ehunu ni wura enti esan say si ho ache ni enti onfa 1 million enfa me fa car no na nipa na no true statement ni se car na ye ne fe obeto no 32 million no se da bi me yere di enti me de kwa akoma me yere se me kona se o ka che me se me nfa pipa no me je 32 million na me de ababa je se so be ma me 1 million na me de ababa fa car na me de ama no enti 13th ana yare echi mikunu meso na me ye adwuma me bra ne bi adwuma ma me na me hunu abrante no ntie koduru ba bi na me bra se waje adwuma na firi mi se me na mboy ni nti me hwa na akwakwasi 28 and 28 no July 2017 na chese eni enyan na nabusuafo meso me na nyemo ana oye asase de misi peja ne ade meso me ngoda ebi na nyinsen na sente obekoni kurom ono suso oye pepeni ana ja omo be fa no no mo de ne ko ni kurom nti 4th August 2017 ana oye nyamedia timini abusuane fa ehia mu 13th August ana me ni bi su hia 20th na kama abusuane te se wode ka no acheme te abusuane nyina anim nti oye nyamedia no on the 1st
21st August no na me tu ho anamo na me call police station ho no nti me call na me se ka na ye media na me call nipa na o true statement no me nim no nti me call ya me kokoto wo wura bi ye friend no ofe no say e de ba asem na me chechire mu che ne say me kunu car no esi wo no ye media na me kunu na de ma me nti me kunu no so so aye nya media nti o say nipa na o true statement no car no ya ne fenti obay 32 million. So 132 million na san say si wa chinti won for 1 million no won famla me fa asema o ka kire me ne say kire me say nipa no obetro statement no foforo na so obetro statement ne how obetro se foforo how na wo ye panin ma baba beto na kire me nipa na sa won kire me a o pesa o kire say me de me ala wa ma wa twero no see you ana o twero ye o twero wie ya asema o ka ne say sa me fa car no kokoye ni ya me de beje 100 plus into one fa car ne mame into wo beje me 10 million instead of 1 million ana me se me nti ase enti me ne pre so pa enti ho ana me isu na me se bra me sere wo me ngoda afi na me nyime so me asthmatic patient doctors metimi awu at any time boy ne so waja me ka abusuya so amoa me oyale ye abusuya amoa me. And the only option is a car no. Either some fakwa koye ni ye or meji 32 million no. Na me de kwa chia enipa na di ni sika no hwe no. Na me wu wi a matoa so. Bra yi se won kire me da. Na me se ye ntworo. E tworo wi ye a obusa me se betimi atwo na me se mintimi ntworo no an tworo. Nto tworo wi ye e no a say what they say me fa me nsan chase me sign ye. No se me fa telephone number man. Me de man wi me de mani we ya was koye paper no photocopy bra car no photocopy na me say wono na e car na asese me nti de o kire me nase because me kunu ne na baba beka me kunu mu ya nipa nzuzu ya wupo nipa wuto me nya nipa me ya kromfo o se me konkwa ya mra na ja me kokoye photocopy no na me de bre ana me se photocopy na ma ya bra wo no me mfa car ne ma wo seto wo na wo se me konkwa ya mra statement ne da so. We read all the statements na mama maje. What's 1 million wonye obeji me 10 million accepted. Na momu no ehu opesa wo kire sen. Ana o say said ye be ya omu baba bo no option a obeyi pipa no e di adanse say wo hunu ne wura. Ntimi nkwankwa ye adwuma mfa ntua naka na msemate. Ntimi ti wono mu na me isu. Nti wono commander na ba no say adenti na no pase wuti nusu momra. Ntimi kunu nua no ana wono ntimi ye photocopy ni man wie no se me mfa death certificate ana me se ade na ye fie ya le okoko wu ni kuro me kura me nim ni kuro nti sa ade me fie ni nua ba ntimi fie ni nua ba ye no so wampa na yire no me bra no na me na me fa no ko me de no ko ye 3 days pepepe wo ya le nti oba ya na ye nti nya de se wa wi aka no nti fa na ade ma no commander no frɛ ni office na me kuro nua no kirikiri mu man and was pipa no when I me pipa no na me de ma not know is say any pipa na wo pe car no cramp ne telephone number ho na commander ni yi ni nyina wo yi photocopy bia nso me ye ya no me ye bi edam na commander ni yi ni nyina no ka che ne so fe fa car no ma uraba no awradi na chi ne fa ko me kwa ya was me de car no be ma wo pa de ene eji so tua 5 million enti man sa anko commander no ho no mo bio na mkache ne se metia me na echi ade echi a meba ne aka ho asem obaba ka kire me ne se esan sa me ma mfa me ma fa me car ne nti no enipa na one me car no nya aye no me pe compensation dia ma sa driver no no aye ne car na ton na me se how metiase won fra no mfa no mra metria ka bi obobo me bia metria so ye nipa oba na me cheche me nsem kire na metria aja ya bo na tina chese mekọ ti me sira kwan na mekọ ye ade a chen ye na me san ye dey me san ba ye na me di 2 million na me se bra me sira o commander say fat ade ne cheme ti me sira o makwakọ ne namu a miniska esan se me di me sika no ahwe boy ne ntino esi a wo mo tweme me so me ngoda nti afi na me kwakọ ye adwuma said ye be ya omu be hunu se bia bibi se no enti se won fa 32 million won kire me nipa na me fa 32 million man na
wode fa ne seka no wode ache me tiji 2 million asema wo kan say 5 million wate me so beje me 4 million ti me frɛ me kunu nua ne ma ne san bai na me kunu nua ne ka kire nse onipi na me san di sun eye dai ekoye nti wo mu ana ma frɛ no me ba ya na de kire no me san bai me baba ka kire ne se me pese me hunu ka na ni wura na wo so aye ne de no aton na me ne tena se na ja me pa na kire se eje won fa na asem ko obono ofrɛ na enipa ne mfa nti ono na ma me kwan se me nkonkwa ya adwuma na me twia ka wia me twia boy ne ka wia me mra na me fa me ka na me da na se me ba nso ma na eso me start se me kɔ adwuma ho a na me kɔkɔhwe wo na me nyinsen no ɛsɛye ti me nyinsen ne sɛye no yare nketen ne pagya ne nyinaa me mfa na se be 7 months nti April 2018 na me share adwuma ase nti ewo ma na ma frɛ no so BBNC ya ma me fa ewo ma na ma frɛ no ana ono aka kyerɛ me sɛ me de me nya adwuma na bibia besi bia obɛka kyerɛ me agya nya me ncha de 2019 ana agya me twa aka no wie na ye October mu ti me twa aka no wie na me kɔɛ na me sɛ bra me pa kyerɛ ma ba wo hu me apɛ asɛm ɔka kyerɛ me ne sɛ dada ya fɛ na wo ba ya boka no option na me sɛ wo sɛ afi ade na soma adwene na soma koma ase ade ahoma asoma adwene ma soma koma na soma ha sei me hwe plan ni na me so se ase wo se abo no option engine crampo adaka ni crampo ye 20 million fa 4 million ba fa went me ama me abo no option na me ba na me beka che na je se asema atumi ni o ana wo se me nko MTTD wo Central so mi twam wo honu mu masa ho kwa me kwa na masa ba machi ti mani ba me ho so na me sa ede ba de na me ye na me busa wo bi se me gina honu na me san busa no se forosoro honu me kwa na me chechire me nsem mu no mo o ka kire ne se how mo na mo ma ye dia police fo atem o mo ye adwuma papa ebi ye adwuma papa wo bi aba ka kire wo se ne car enie penimu aka che osa fama no wo so wo mfa ma no wo di bia ba ka jisika no krampo fa ye dey e fa to no mo na nya evidence wo so wo nko de ebesi bia wo beka e de a kire no how say wo me boka na option wo de ba se wo ehunu ni wura na me so wo find nim say eni da so ho no ana wo ka se ba ko ka se ana mo tole a na mo di nsem hunu eyeye bribe nketenkete ana nuoma fun we say ni kira sa krono na wabo e die benti ana wonni mo number no ye be fa car no o ka kire se e mo no option yi car no papers ni bra na me yiye no was fama de obo car no option was yan ye ton man 300 na chese o mo ton car no man 3 million say yes a police ni no say ya hwan yo eno de me ntimi nya den enkire enti me samba na mbeka kire nana se nana asem se na CEO enti nana hye me da se me enko baby me kono ma anye nana namba enti adaye be kono adaye nya ho aye be kono ene yese officer ba ko awuwo he was a tech police station commander bi awu enti osama me koy enti me da minim se wa asamba ha se ya entama ne aka se ye hwehwem na me sa call one of the radio station na mkobo mama ne yesa asem se na atum no mse memfa police ni number ma me the police ni number ma wo mu a asem wo be kan se enya me nko ame de na ebo no option ye bo nipa bebrede option na mo ka chem se de me pe bia me mfa nkonkoye no na me sa akwa no da FM station na me sa akwa chirechire mu chire no na me se ada kura mpo na nipa enka no kore wo obi a wo bi ye adwuma abaya adwuma a wo nimu mra na wo ya sansamfun because nya wo na ade no wo nsem different person die bent na true statement me you abra nipa no kuta ne paper Nhyira FM afa die me say brai wo hunu die wonye anaja me ya nti 1 year ni enti me kwa ya na o kan sa kire sa asam ne kire me any 2 weeks me say dwaye sa na besi metirim say me kokoma ya de me call government hospital ti 3 days time ni me ni ba me so ti doctor ni be gina me ncha no say de ba de na ayem ansa na me hunu say me wo na me say bibi anya me no say na bibi anya ewa wote ha say me susu me ye air to go insurance ni bi say de be ya me wure be fi
I'm saying, Timmy, that was 6 days. 6 days now, me da ho na abeka say abubo me blow. Ti obi na be fa me no de me call baby. Na ekokoye bibi anaja na ho buy me. Ti me ba na beka cha madam ne say because of that into mama form police form because police ni bi na aya me saa nka me wu. Nti wo mama police form na mama ye no mama police form. And so masa ko commander no ho no mo. Ti me ko commander no ho no mo no me ne na naje maame ni obi ne koye ko commander no ko chechire mu chire ne se the police ni na ye mean nti wo ka chire se wo ko baabi nti wo je me number no no je central ni so number baba hwe ya me fa ne se be 4 months 5 months man three na me san ko na me ko ka chire se commander se si a me ni baabi te edan ya metimi ya tume che se me ni hwe ka no ne ade a ye mani da so nsusu me nua a wodi machi wanya adwene mu ha wo kakra me ana me san ye de ehwe no. From March up to this time, in fact, I'm go hospital. Into doctors in Humia, almost I didn't major, no, none of Manu Sudinachi. I'm saying, I'm a tin Colana, Mrs. Tano, obey Jammy. And Tim Colano one in China, the idea of quite obey the Wabeba, Timia by bits now for many by Mrs. Tano, and then Colano. Eti, Mammy, posting in on the Dimbium. The party of friend, Mr. Fair. Mr. Fair. A posting for Dawson. And then you of fair was some year. Eti, sir, Mr. Fair, tia, quite do bear pan are they bon. Mentia see a say, why you are buying a pa. Now, we are marty, or Pumiquasia. Sambre beam, quite do bay, and are they bon one until pay more. Meet you. Me patch the entire than buy and sir, on for me car, mammy. Okay. Me penny in the city and now, the Mukun de mammy, and me baby woman yana. No woman knows what on the other me permono. Me permono. What's it saying? Me say, Carno, said the city and I'm Mukun de mammy, and me baby 2 years manage because you're one in 7 or the mammy. So I say, what talk Carno, I'm yabon option, minimo be a me pet. Come on, my dear mammy. Master man, care proud in Abbey, a mono, home use, your license here, I'm a license, my dear. Ya boy mo din bia se benya Mr. Fair na kotokosi uti owo dia no atie nkwanso de ya ha sei numu no sebio obi a koko asino ana sebio koko no abehye sebio na seba bi a tietie no ana se ebia onipa no oye bema na ne bema sem so owo problem wo ho se ne bema entimi empeja yie ana se enipa no owo gonorrhea bi ana se owo ade bi e wo hye ne bema mu ewe no se kakape eno no ye wo hu aduro sonko a etim de boa no eno achi omo mo pressure ana se diabetes no so ye wo de ade a etim de boa mo ye wo hu aduro wo ase no na de twato kra ye ma ne ye fe na fe so ye ma ne ye akono ma obi ti wo kwa no pese otu ne de no eno no eye omo a koko ni bisisi onkom ne bo so sinandi obo so sininsa obo ko sinindofo no opija asese ya wo sisi wo obo so a esinifu mu ma na se esini na ho esini ba bi bebre etete no ye wo aduro sonko a ye didi hu ntuma wa o te se ye yade no ma wa within 7 days ade ni be free ho no mo a se bio ye mfa se kanka ye mfa bibia enkoka ade na nkasa be free ho no me pa cho me telephone number no 0241 74 06 09 ena me san ewo social media ero no so eye Coco Present 1 ena Rich Herbal Solution Coco Present 1 and Rich Herbal Solution ni na no okọ Facebook ubehu okọ YouTube nso a eno so ubehu na omo a ahwefo omo hwe me de me true challenge ama omo eye abuchirefo ene omo so omo Ghana ha se sebio open member duro pa etiapo a obetimi di aye adifie no so ko be ma de ese udifie no so entokwa a mama eba ufie nyina no e fa dodo no aye enema bia enkoso ewo abusuanum ene empaso asemo a enko yie nti na dodo no entokwa ne bi ba wani mu no na wo mse nipa no enya nnoyi bi nom na ne pressure na diabetes ba form na wotimi etia oba no ema bia kokama meka se tia se bio yesu yokobo no na emom se bio enema ada na se timi peja ahodim mu ema wotimi eye oba no hu adwuma ma oba no ankasa hu se yes ampa mi kuri wa ma me ho asepem a wo se if you want din
me ankasa minim say abrochirefo ye nipa bi a ba bi a omote no ehodo say uni poem ko akọ abenya poem because eho pan no ne nam no omudie na pan no ne nam no omudie ni ti no wo kọ aduma no pawutin na wo pan no nso kura wo editam bia no de bia omu nipa bia na yeto na koko so yade a ha wo mo a isi wo to nti na me koko present ewe ebiom de me no ha yi sebe ya mebo wo bibia koko si ne to se si wo to se si wo be ma ho wo wani oposa wani ana say wo sum keka wo me ma wo sa du no a bibia be okay. It is said that if you have health, you have wealth. Good afternoon to you, and thank you for being a part of the Love FM, Nhyira FM Trade and Tourism Fair. This afternoon, we happen to be at Spectra Health Center, where we want to show to you what they have on offer by way of treating you of any health condition you have. At this point in time, let's take a trip inside to find out for ourselves what they have on offer. Spectra has been in existence for about 10 years now. Basically, when we say Spectra, it's a summary of radiology. We do all radiology services over here. Now we offer modern radiology services. And when I say modern, I mean very modern, ranging from our machines to the quality of services we offer here. We do MRI, we do CT, we do ultrasound, and we do cath lab procedures and x-rays as well. We also have mammography. We have CT guided angiograms. We do nerve blocks, PLDDs, coronary studies, MR prostate screening, MR whole body diffusion, ultrasound guided elastography biopsies, and a whole lot. Spectra is very unique from all other radiology centers. We are unique because we do instant reporting. You are able to get your reports the same day the procedure is done. We are opened on weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. and on Saturdays from 11 a.m. to 2 p.m. However, you can call in for bookings for emergency services outside working hours. You can find Spectra behind KSTS School, number 12 Opokwe J Avenue, North Patase. You can call Spectra Health on 050-76-76-769. So we hope that you are really impressed with all that you've seen this afternoon. So for all your health needs, come straight to Spectra Health Center. You can find Spectra Health Center at Patase behind the KSTS. My name is David Akwete. Have a good afternoon. If there is a vote to cast, there must be a journalist to cover. Votes are not mere numbers. They represent the nuanced choices. So when the voting starts, Joy News reporters will be on the ground at every polling station, keeping an eye on your ballot. With up-to-the-minute coverage of wins and losses, of facts, not opinions, we will be live and consistent. Joy News has more reporters covering this election than any news channel in Ghana because we are your election headquarters. Afi abatuo no eya sonko kwa eni bi o mankasa fi abatuo na hyase dikosi akenkan na wieye emu nsem nyina no na de babro wo ye mugidie se ya ye bipan afi so ye be ya mana broso ye won fidie ye wakande ene ye wanim defo e be du dwansem e de ama wo asane e be ya ye de ne e besi abatuo emu nyina babra wunti ye wa namusifo e wo 275 constituencies ni nyina so wonim se ba abatuo ho nsem dia your election headquarters ya ise ko promote outside ye ho bopo a enyenyi inti abatuo mre be kan ye ho se ne de bia wo ye no nokwa me se wo se bibia ni wa bekoso wa abatuo mu a your election headquarters ye famre wo nyaya mujudie se de besie bia no ye de ho amanebo ebesomo sompa echen afoforo bia amanebo misinu pise aha your election headquarters kokromoti power.
Indeed, indeed, if it has not been for the Lord who Things already better things. Aviar Deco is where I find myself today, and it's so amazing. You know by now that whatever you want, we're bringing it to you on your doorstep. Definitely, this is Love 99.5, and it's the Love Trade and Tourism Fair. Today, I happen to find myself at Aviar Deco. They have all the beautiful things for your homes, like your wash hand basin, your jacuzzis, your toilet seats, your basin tap, your kitchen tap, and what have you. Everything that you need, you know, at home. Trust me, they have it. They have shower glass, yeah, where you get in there and have a beautiful shower. That special person. Challenge Live they be at Aviar Deco. They have jacuzzi shower as well. You want to try them? They are right here in Kumasi. You don't have to drive through the city, you know, go through the stress and traffic to get what you want. Just be here at Aviar Deco. I love cooking, and so anything good about kitchen is my favorite. Look at the kitchen setup. Oh, trust me, you don't just set up anything and think you have a kitchen at home. No. Tally life they be, and life is at Aviar Deco. They have a beautiful kitchen set for you. You know, in your homes, I've told you already, they have hand washing basin, they have jacuzzis, they have toilet seats, they have basin tubs, they have kitchen sets, they have shower glass, jacuzzi shower, doors, and what have you. I know you want to be here. Just be at the comfort of your homes and give them a call, and let's just serve you, you know, with the right things for your home. Call 020-8130-135. Locate Aviar Deco at Schools Villa, Konkomoase, opposite OA building. Nhyira 104.5 Uche Nhyira 104.5 FM. Ewiase Mu Nsem dwumadie na etwagu atena. Mediane nkoso hene ejigawa no afrem na amando. Krobi so man hene chirikrom kokobra assemblyman. Amansambo afo akwasibu afo obomichi dom den na won mene na aka bu ma yesum wo sanso na haji asala konfo ye bi asuo kwabena suje ponko ba ko pe o ha Prophet Elijah Opoku on the house of fire and anointing asafo ano ono so ewufidua mu samre Pauli Adaroma o hwe Facebook live Israel FM 104.5 FM Israel hwe bi sanso na Pemsign television multi TV channel and so betimi ahwe live and afi Samek TV and so utimi hwe dwumadi ababa bi timani mu tentenso no kure ni nyame anim kasa ho kura ye ne den ewiase ehu papa na kosem no yiwaso wate ento wada e obeka ni se obi tifie obebuna sum nua mesrew ukotosi obi tu ne bafo ne nanafo na ni maame ni nana no atie bi meni aba me mo akwa ba yeje eso tinu mu kakra wate yiwa fam die bia na tinu mo eti sei bache udin di sei me Juliana otin from Ewiase Amanchim na ba Ewiase Amanchim nyame be wate bache fia wa bandie Ewiase Mu Nsem headquarters Nhyira FM. Uokunu. Bacho nyame ho ade dia mpana na mena wo. Oda so ne wo. Yale ne ba no mfi. Yale be. Mami misao. Die ntina ba afidua mu. Bacho me yale na mi yamwa. O yare. De yare. Bacho me wo 21st July adebe chamanya 1 week no na makoma take me anado be 11 timi ko hospital no mo say pressure no mo de meto adroso ntia makwa jedro ya makwa jedro ntia fede
me hwede ye ko na fa de ano wode ena me dane kwa bibiduro ndi mitio minuaba me dane kwa bibiduro ena me san ko hospital de me san ko hospital na me wo me maamo no wa kura me ba na me fa me sister penin wo amanchem ndi ye sa na fa de me na se apeja no mafunso e peja ba ndi me sister fra fu ma obe hu me no ase na wo so yare na isi a we fa pare o ena me sister makoma na me ya no wase no akoma na ya o ya na ama o na se nyina peja no ena me sin no wase we de nya akoma yale nti ade chi na o ma ne baba ya edi mani me se malam bi wo me nkwana me nkwe ne se ya akoma yale kwa me hu nti e kwa na malam ne ka kire me se menye wono me no bi nya kasa ama ni pakro na kese me nti me ka ka mitirim na mso menye wono de o so me ka ka mitirim me ni menya nko ba nti na ya no kro nso be ma no ko fa oba bi ana me abaya no ko hamu nti o kan sa na ma adwene ko si su se ne sa dia eye sa asem no sa dia ye nko ne nko pe ehu niema na adechia yemela na yemedan na me fere wo be man na me ka kire nti na wo boase nti malam na kura me ko toto ne me bi ko yisra ndi afere me wo hono ma no afere me wo se bra ne se sofo bi wo ha bra me nko ana me sa na obi amako ba bi akopiem se yedua bode esire na me ba me akọ sofo ndi ne yenko na ne dua ne perako me sister ko kan o de me sister yinga ona me sister maniska me sister yiko kan o de me sister yintokwa ndi di odi wo yachi onya afrem ya o si abana manonko na ebi o kwa ho nzu be yi na eja na ma soro na meko o de me ko na me ba de tia na ti na papa soro no wase de yanko ni yanko o me ko ba mi nti ko no be ma na o kan ene yin na ya ko le ko pie mi se meni me nyanko ba na akona ni ge na bo mi ni ntandua woti hobi na wano den na se wodane dua ne para me hoto me wia konya wode ni pa koro be fa so ni na ntwache na ni akona akwa pie mi se ye dua bo na nipa na se yanko ne yanko ya ho bo amana ba bia me sunsum no wono ano wode ene woje pene na papa nso je pene me sister yika ho ene nyina ye ba afie yakọ ukuada malam ne hye fiada edu ho ne ye frɛ na so malam ye nkwa o se ana adwon akɔtɔrɛte a ntinya de a obetemi aba me yakɔ na papa ba ya ja yakɔ na mala konfo ne ye de obetemi aye na afamu de afere be ma yusole a o se nya anya duabo na bosom mo papa fie na papa nhwe nya bosom no nti bosom na edi menya na papa ze na ze bosom wo me fie na ze menya bosom na se me baba ya na bosom ne ko di ninya me ameti ade na ho na amenye no me na esa ade na di menya e ko da ne dua na be ma na ma me ya nkwa da ne dua afere nya be dua nwumre si pe e ko da ne dua ne ba ya chiri e dua nwumre na yale ya sa huri e ba je so mo han ka no mo sa ade me ko doctor ene ni me doctor o de wa be tua doctor fee no anso sa wo frene pa so baba nya dia wo baba onde wo dem sem papa fie bosom na ekum papa fie bosom na ekum nti be ye 2 weeks ni na yale ne san huriye ana me sister friend anajo o friend wo nya no na wo ze abere dia ko so ya anajo yi pa nya dia betim nya da na wo so nya dia wo benya kwan atimi abantene me ko hospital ana o ma me ko twa history ana o mo se makoma na ahono adwuma na akoma na ye no akoma na kofo ndize me de koji na G4 boa me ana me frɛ me ko twa ba na mo so mbi minti 3 days ta me koji na me frɛ wo ka kyerɛ wo na o sesa ade na e wo kofi na kwa akototo won sa asinti kakra wo benya biaro wo beba na abusuafo no so aboa na made aba na mesan be ma yi kwa boa no ho abo no ano
Sɛ na ɔbɛba de amintimi ho. Tam wɔ mo de hyɛ me na apa ho. Afere me bɔ wase ya emoja. Me bɔ wase emoja firi bɛ yɛ yini. Mate moja saa. Nhyira FM. Ndi ale ni hura na jona mi sister friend. Wanu awamba. Ade chi ano panko won frɛ kora musa sɛ na okaza akora no yare no. Na what is it? 4 days and san where the oba. Oba na me akora yi da me so. Oba no aso abeta na me ko papa wo so achiam. Na mi sister sɛ ho. To na mi sister hi na mi sister bu san sɛ ne be 4 days ni. Ka jo sa akora ne yare no. Nti afa na wate se wawu na oba ba ma ya akwa na. Be ma yi mu ni ya kum. Di nti na mi sister ka sa wona ne nuane me. Asa me yare na se won hwɛ me a onyai. Ne wona mi sister preso a be ma yi sɔre yɛ sonson. Oko sɔre taze mpo be na otwe mienu ni. Ka be ma yi mpo mfrɛ mu sampo sa akora ne ho tese. Ono mentenenka. Ti free be na otwe mienu so mi do na dwa me da. Mintimena me presa ya etiama ma de a chen ka je mi sister se de. Ya de ne kon ade ne wonya me. Nti o me mra na mesra adomfo. Akora no kuta me so. Na o monya me moa. Me nya ho de na me fa hwa akora. Mini aba ebe ye wati. Ajamate. Ye nua ba yoti ya ni no kure ni nyame anim. Mami misa enti wo ankasa no. Watimi asusu nipa kra wo gidi se wona aba odua no. Ga na mna ha mayende meni no. Unim no. Mini aba no kure ni nyame anim. Wa hihia mu papa. Eno kasai dua nya no na fu ahye ne nase atatai. Yemom na ase piesie yemfama food lovers special fragrant rice. Unya bi na ono a wankasa abaji atum se cheswe nyamu a anu nsu ede ehwam afi wankasa obaji atum se mu nyina eno na ede mu nyina eno na ede enti akwasi iwie na nso ato aso no food lover special fragrant rice nyabi no a na abusua ni nyina se maji atum ajaji atum na mu nyina ajaji atum misra ayikase bia bakroma emu a ede hwa hoho food lover special fragrant rice fried rice bia de bia emu we no oto Misraw nyabinu anwa na wonsoso oni abusua nyina montede misraw ni dosopo no abawura eye supermarket bia na wonsoso watimi enyabi ukoba bi ni atwitwa moto a wo so pe food lover special fragrant rice na wonso watimi akwakonoa ewo ehono sisemu na fili ene se wodi disan wi anafo wonu nsuo na nsuo nso abenom ye nua baikro ba no bi na de ma no akwa blue mineral water nsuo a wono mu a wo wakora abejai Mr. Opebi na akodwa so a traffic im bonte ba bia akwa blue mineral water ane ye kan fama Opebi ato anu afre 0596994992 0596994992 akwa mpanyifo akasa unim donima steel complex you see dan wie na kaso bonko afa bedan no Mr. O enchansi bia opedi aboard dan so say ye lock panels ana IBR housing governance pre-coated roofing sheets euro tiles ana wankasa roofing sheet be pan opedi aboard dan so ubo di ni se ma obi bombafua etimi so we akira kwan e wasafo af junction ho ne yebutu a ye di adwuma ye ben internal revenue ahye ye no pa yi timi srew wo dan so bon hye nyina nchansi ade be boso na doa afa che se ye be mo free consultation ye be che nchansi dodo abehia enua dodo abehia na dodo abehia untua sika bia sanso na nchansi nyina de kwa free transportation pay na apede e donima steel complex and was o we akira kwan 0244 126 625 0244 126 625 Domino eba powder e odwa so covid bremu de ohia no anopa de egu nsuhye guna anwumre guna saa wo wi kura wo na akro no bebo ho ban sanse ekutia yar boni bia be ni pedua no na boost immune system na mananya hoden na any say diabetes ni stroke prostate honam ya wana se achi kase no na ye ya ni nyina wonya Dominion herbal powder ebitu ase ope bia to na akwa saf market ebu akwa konongo
adansia so kwa new Ewiase FM security checkpoint offense tepa go so bibia ni na fe asemfosu anaba frɛ 0209 949215 0209 949215 na ne mpanyifo atwetwe nkomo Prophet Elijah Opoku na the House of Fire and Anointing Ministry International Safano na sorry way inia pastor papa ko ate pastor papa ne ko nyansofo a wono ankasa honhum wiase mu wo wani na otimi dima na safoma House of Fire and Anointing Ministry International eni emesom na eni gisem ne se chese wo ankasa wagya tum se wo haw bia yesunsun mu nsem wo pese otukwan obi kreatie me ne de na kame se ayesunsun mu da basa no soso wabrane be so da na abo premre kuta paso obeyiw da basa wo so onyi obi a nyame ngo sra wo ne so na afi wa break nu adome nu akanti na afi bibia de da na kwam edi amaw Mr. Yemrem komse na betani yemse bru atintie House of Fire and Anointing Ministry International bohina hye kira kwan wo ha bia last stop ene eho eye Prophet Elijah Opoku we kira kwan of Father Mamponten School Junction na wahu eye Prophet Elijah Mr. Nchemu bia no afre Prophet na nkasa 0240 967757 0240 967757 Eso kwabra figena na ABC to be kana bra busia ye nua bai na funu ye badwo no fu ama wanya na ho den na ene si abodu ama ona si atata utiri hu ntintiri nyina ba bia wo fu etotwe yese wada tumikai na ko na ya bi esio kwabra suje no mo a osika sem wadwuma sem nkrata sem awo sem duabo bi ne abawo eni nyina no ukwa jese esio kwabra suje na ya bi obebo na se kura de abetum ni sesabe na ya bi akonya adrubi e friend kotikasi adru kotikasi wa obema eketwa na pese bayi to be ati se yutumi se sa se mabeti aye sa na mbema nso ayo se boyi ahodin wum na ya fa kwa ma ti ayo ajai boduma nyina se gare no hu ye nyina na etu tu ya adwuma nyina na etu ta hafi sa ayiri boyi obana ga yes ayiri na aye ma na free yiri ma na chese yiri na aye ma chim ba bia so pede awo de ache na aye mu maduane udi ne no nse nye de ache enti kona ko pese be kotikase adru ifina na ya bi esu kwabere suje hono kotikase be pa ulisi wo so hia bi mipa chokona ko pe bi na hwe na ya bi wa agona saman wo abrochiri a wonkata sem wadwuma sem ni nyina bambo bronya na ebe eden abako beti misrew emane nsiansa na ne yabisi bra gona samai obafuka okay wana se Dr. Mensa ufri konongo a uduru juso anu asi oso kwana na yabi won wa gona samai abrochirefo mo number no WhatsApp 0557 667 510 0557 667 510 name wo pese ofra eno no ye 0243 0243 13 45 35 0243 13 45 35 na ya bi esuo kwabere suje atwetwe nkomo ye koto Spanish garlic mixture in capsules Mr. Wunya nura bi na nonom a wankase wagye atum se wonase tatai obi create mi watu abom sade age ni padua na boso anono ne ye ba akopɛ Mr. Wunya dro we bi Spanish garlic mixture and capsules kabom na nonom e basa wankase nsebom ha onyina ebedwane Mr. Minua ba ma ohumi a otenka bone ewo menim Mr. Afekra no wodi e kamia se wagye atum se ukoda na utu nkromo a abrosan kura tumi dwirigu fom na aswa drum preko bu Mr. ni nyina unya Spanish garlic mixture ene ne capsules eno no ma ni nyina ase ebetu umpewe na opede be etimesre obi so krakra so okoda obegu nsuo sa wonna jese na ninka nsu na ade achi yare kase pa wan wi adidimu se ma prostate etimesre Spanish garlic mixture and capsules nyabi na enonom sabrei ni do so promesse obefre 0266 114111 0266 114111 Suzy about Center for the CB men capsules dia ba be mata unya bia me pa chewo a ene jai eniema be fan obe ma ye BCP isanse obedwonso ama pipeline mu ada ho me se wada be makra de yasinka be nya after sex uwie ya na jonso account no wadwonso na chese wa prum na chese bibia besinko usu de bia oboa se be jonso pa de ene nkajai
Utimi num so pa so Johnson ne ma. Me pa chokope CB men capsules. Ebe ma Johnson ne flow kama. Bibia be fine. Na afi aboa ma afi o me ma yo na esi benya se ye de catheter beto be me me de pipe wura de tene yate. Ebi wo de jai. Wan hwe ya beto nti bo ho ban ansa. Uwi akope CB men capsules no se ye ma de a. Obebu ohunu fe enso sebe eba ne mpamu a wonya de se mpam. Be ma bia so po ba sebe o shake power man o mpam. Eba sa na ni aka. Nti mpamu de Mr. Yo ba bo ho ban na di huni na afi ensiesie CB women capsules ebe mo ahemfie ho no ma kama na afi ani gia ba na afi wo so ani age ukunu so ani age wonte de ba de ese bi so nufu a na ke yes so ha so de he opa me fata kra nuto still wani nye unku ade oye sex yes ye de mako na egu no wusu enye de sex de nke kama enso oba wonte de kope CB women capsules na no me pacho CB malaki enso bebo ama malaria ne typhoid akọ na enu achi so CB soap wa ompa bo mu bo owuro sugar on man kama na nkama sa adan a wushu mu bon kama ba kun shu anajo e ba sa ya ha adwene kona ko pe CB soap 5 ampa bo ano 5 minutes tikozi 10 minutes ko dware ni nyina nkama ma kun fie wada unko adan na opa bi ato pharmacy ni herbal shops chemical shops nyina na buso 0247 111671 0247 111671 na no makasa agwasi yadru eye India Spiritual Prayer and Healing Palace honom nam do adru misro tumi nyina free India timisrawo yade bia intani pedon kwabrane di nogu ne nsem amsra wa hweye obeka so de ko supply obenum no nyina ahoto ade ahoto wonya bi chesaje so antise information center na nso adru no atobi so ahoto ade ahoto wonya misi tumi nyina free India enu ntina India Spiritual Doctor and Prayer and Healing Palace wasebra now how bia obi tie me say yehunam ani ana chese wankasa waje atum say wanya ntoyale bi waje atum say wo yale de India doctor kanya ansebra ne ho obetu ase de ama gonorrhea se Felix nom kra de wotenete sanso so na sabre galam say de atwam yabra nemom wanya concession wo be small scale mining now be no e was say Ewiase Mu Nsem na India man o ma oil bi de petians asene so keke e basa wankasa gold no yi ne mo ba akese kunna ayantam na wankasa waje atum sesei usika no gold no aje asase aboso etimesre o ha bia wo sunsun mu chese wankasa watonsa no mu tenta wo nsem enyewania ni nyina no ko India ho sanso na wo love me alone obedo nko a promise and fail na edu nya ni obetu ase chese wankasa humu aware nyina wotu ase timiso wi extra kwan ewo ahene ma kokobi 18 mu kumase no obo ase kwantempon so sanso na wodi dwuma ya wada efiada na memeneda echiremu bi atrawe so no afre India doctor ewo 0240 553682 0240 553682 multimedia mpanyi force ye na mo ase 25 years my adio mu say Ewiase Mu Nsem say mutimi tie sa to ram tv am say chale nya fam kito so still what radio no Nhyira FM mpanyi force ye na mo ase muntini eda so number 1 nyame Nhyira mo papa na tie Alaska Star Enterprise bro nya yinti say wa ma discount 35% discount fa uto niema manisi bia just watete so kwa kotuto bi ope wallpaper papa etiase na kama Alaska Star Enterprise and ye come for amawo hotels, restaurants, churches, banking hub ne pass munyina we a crazy reduction 35% wholesale any retailers installers munyina monko kwa kusi 1st January 2020 Alaska Star Enterprise dum when the boss of family dey hwe ni mo ben Prudential Plaza enkran Tiptoe Lane wo ben Circle Mall the number is 0554114878 0554114878 Alaska Star Enterprise, home of quality wallpapers and affordable prices. Anyone more? Ubekoja bokesi bia say ya ifra yi na say dwumadi dwabo chese dom mintiri na kunni baas ye wafade an be konkan pa dia na chese uto niema fi timalak kente papa fie chanso na wankasa ope ye polish cotton lace anam paboa bags misro ni nyina no ene ho akade nyina chese wafade an be konkan pa dia GTP na otom timalak ena o se wafade no koto edi free ho mesre eni gisem se oto ade e free 3 million ekura baby bia wo bia ye de bedu ntua ye de di ntua
free transportation umpe we na apede ben eye team malak we akira kwan ahinsan bo nsuom Pentecost kwantempon na so ye ne eye alphabet na ewo abrosan krontimi sraw we akira kwan na wonso wafade ni nyina yetimi emwa kaisi edi dwuma no pa no nso abapa mu yebepon anachesa abo no nsia echiremu bi atra we so no afeti malak empenim for 0247 868 424 0247 868 424 Vema Plus Limited for that mo the Prostavite capsules diaba ene se opeso odwonso na odwonso yi a ye nkura bere ne odwonso ye se ye challenge ye ho ye konyanko bebe odwonso sesa na ye se rainbow no ne obi afase ye enso se obua patrai obua matwa na gu chacha no wani mu wono mo enkohwe o memaye no na se emu enkoyie enti udwonso adwonso ne ma enhwe maye mfa pipe goto be mu ansa ko Prostavite capsules na mu na X Drive capsules de eno ana onya bia be ma no wankasa wo ma so a wo de kora na oba na ka che brampa che mfani nyina nhim brampa che mfani nyina nhim jabi adan ya ko o hese de adne asonde ne de wo de nyina kwa atema wo jabi Prostavite capsules X Drive capsules and ye come for the amamu semu mamu sanke be ma be mo di men sema ma yira ma mo piafo upe bi ata uko pharmacy ni herbal shops be bi atunto bibidro bia also pe Prostavite capsules and X Drive capsules nemum fe 0244 370 702 0244 370 702 na ne wono mo atwetwe enkommo na tie we ye Charlie Ginger Liquor what's here betu just so de ba ko be friend Charlie Bitters and see the friend say ededin just say edeku wonkasa na adwuma wo bɔ no Charlie Ginger Liquor bronya na ebe ye ntuto bi kogu fie no an ye de begie ne anopa bi ato no papa bi na bibia kama ede ne no ede e fault yo kama bibia kama kakado so wom ataji wom Charlie Ginger Liquor ebetu na Charlie Bitters na ededin na unya bia na se utwa kakra na ade fufu patna ho awurade abadi atafro nsa atafro ba ni nyina de aka ho na tie upe bia to Charlie Ginger Liquor ana fi Charlie Bitters ededin na do ani achiemu wo maso ye Kems Malt Beverages ana de aba wo mo na hinso wo be Ginyase Ramsia ana se opendoso po a no wa 0246 955 678 0246 955 678 na no mo akasa wenzo so ye I Care Herbal Center wo na akofa paroni balm e de ba na afi your friend said the wonder balm na wonya bia sisiade ahotutuo wapoto oboa ni nyina ebekọ ntem kra ho ba bia bu na de twi sisia na na akro no wo mo the herb care ointment nso de ba the magic ointment and also de faso bo se na boy de bo se na afi aju se fom pompo na abo wo na mo ni sawan ana sesebe obaya na esubo ni bi tagu ahin fie na utimi se na no se bi shia ga bi na se bi mi hu se be ka che no am ka se bi wako nsu na hwe agu na chisa na ne toafo misro ne kan din ensubo ne bi gu na yese so toafo be de na maka misro ko pe herb care ointment the magic ointment ni nyina be jai pimples no nam kankan nyina be ko upe bi ato na wodi wani achim I Care Herbal Center wono ewo ejeso abankru wone nut village na edi enhwani mu kumase ya santimantemu a wo telephone number 0243 035 898 0243 035 98 na wonu omo atwetwe nko mo ban FM security checkpoint a ebi wo hono mo Mastercard Foundation ni multimedia in FM si na mo ase mo ya da mo ase covid no e da so na mu mo sere mo obia mo no ho ban se be yade no enkonko for how enfamre wo bo ho ban na bo nua so ho ban na bibia akose kama Agbaveb Herbal Hospital wo mo na akofa nupa e de aba na se wo kire se wo ban ye mfie mienu ni 2 years anniversary every so ban kumase asantimantemu ase enti munyina obi antumrikai na monko free consultation free health screening free lab test ni nyina free you say jai free na ba intimisho usu kona ko free bi na afi wo so honton malaria ye be screen wa hwe ojonso mu umoja mu ana se prostate ni nyina ye be check out edidadian na wo kire se uji kada se wuntwa hwe untiahe ni nyina eye Agbaveb Herbal Hospital for Wada Roma na hwe machi kwa mo kwa mo wone kwa mo hena hemfie ne di enhwe ni mu ana se obefrem panyimfo 02
number DC and in a new Yanakasi 0550 677681 0550 677681 na woni wono atwetwe enkomo Lawson Eba Center for Akofa Dupadi aba law care mixture ediaba na gonorrhea syphilis kikaye obebu hono mo asebi se do tie be ma binya bewura hono mo bedru fe na sebi na ne ho keka ne se ya na de mu oje ne ho anye kope law care mixture ebe gono ene sebi carbon nyina de free oba na se be ma wo so be mo pipeline no na fe clean na fe mo e kama delay man capsules so be ma ni onya bi ejai obi say yes obi delay papa mo ba na kasa fa share for lab on nsa no ta yebza na ye bi ye cheme medru ha otimi gibi so de koma na ofa nso ofiri mu chia wo de koye de ofie me pacho kope delay man capsules na emwo na bibia anye fine delay heba mixture eno nso odwa so ene se e bia honam nyina ya se goso tiwe watena se ya obedru fie na no ye ne ya eno sa odi man yira na yiri de atwitwi no na fe ahode aba upe bia to a ukọ pharmacy bia e bewo a obenya bia na se chemical shops and na se herbal shops bia na ebu ubeti my friend panyimfo e wo 0242 133 577 0242 133 577 na no makasa Charistic Ventures o mo na akofa Zahara mixture and Zahara G capsules ediaba Letie Zahara mixture and Zahara G capsules wunya bi na okikabom na wo nonom no na eyi nam yade nyina di free onmo nsabo ne wi abegugu nkomo no so ba nkomo nsabi asi so aman ho nya kono meshe wada bomodi anakope Zahara mixture and Zahara G capsules ebi ni nyina twetwe esuboni bi afri npeduo na fa ahemfie why we see kama na why de ne mema ba hod ma gya ye nutu ye di num ye ne ekro no na wakofa edupa ba kwa no so ye mema dia Zahara G capsules ana Zahara man capsules wunya bi pe emosi pisita osisi ye watopa mu be ye shitse abo apreko ama yere agi watum say yes nan say de obo djuma ma hu sisi mu so be ma se bo watopa nye oyiri nu aduane ko atwa nto mi no untimi ndi mi enu ko so di mi enu a obedi watem na wo kasa woni awu tiri say aduane na oni mi di ntu di ba ko pe no akodi du abonte kakra so eni wusem wa yi chop moni untimi ndi kono ko pe Zahara man capsules upe biata pharmacy ne herbal shops e buso 0246 348334 0246 348334 na woni wono mo atwetwe enkomo ayi nkoso ya no Nhyira 104.5 Nhyira 104.5 Utie Nhyira 104.5 FM. Ewiase Mu Nsem dwumadi na samle etwagu atena o here live e wo Pim Sign TV. Sanso na Samek TV so o hwe dwumadi live. Pauli Adaroma ubetimi ahwe no live e wo Facebook Nhyira FM 104.5 FM. Sanso so na YouTube ni Nhyira TV. Asio therefore wa wo de hye kronkron obi aboni tandua obonnachi wa hunu Ewiase ehu enya no na fu aye dokoso ye ne nansi atatai akakuma bi na akuma na te Ewiase de ohomete so a nipa mobo asi asam no ne bram ho no ye betu akrafo ne atu momane so sofu na de eba ni nyina ne se ebetimi abase duane nya maame no ebia na odifo so ni fo so obonnachi na me de me hunu kakra ne se akoye nsempi esi amami basa na nakoma no ebokinkiki kana ye mre se ye ntini anya nsu a wo hye anane a betu aye nyame dia na kakra bi America ne se Ewiase ya na eye nsempi na de America ne se bibi agaka papa enye krede fisi obo ha watunu ho asuo se obese nipa obekeke nipa ho nsem o menipa na enye ye ono ba bia ote na wadabrabo mu a enkwa ye o but obese nipa na no ya obi na menipa bodua o ya obi na menipa bodua se de esi a wo hwa se de maami kasa ya na yentimi kan nsem bebre ebia mi kasa de adua ye nya no ebia na odi fo na me de omudi kan ba no ma be kan o asam ne de na wonim o ne nua na ode ne ba ha no
me kai mre bi se yesi ne kunu aka kase bi ama ya bɔ ne badua so obakuro mu hɔ a me na me fa case no ekosiesie timi ma akora ne timi kɔ okuro no aseda akora wa ama me bi ena na me ne be hye Nhyira FM ha sister na adua na nya no ne nua no ewo Nhyira FM ha yankɔhwɛ crepe no me da ase so ho etira na yesi ye di bɔne anke ye di akira ye be ye bɔne yeso so eti eche be ye bɔne eti bi do ɔkyerɛ mo fa ne mra me de medane me nya ne taku nya ne sempo ye menyame enye ma otiasefo de anka meta ka se me charge no me ye menyame ɔkyerɛ mo fa ne mra na me na ne ma no na onua no hwiase de obedua bia wo betwa wo kura wotimi ye tu wo de asem ne be Nhyira na me koye ho ne ma na oba na timi akɔ school ena wa wie ti na mbeto na sister asem ni was say anana na me de me ba ne ba na me say awoni o say aba de de wasa de onua na ba say Nhyira de ye de te an nkwase asem kwa na ye di to sa de na ba na me say ono na adwene no ye nyansasem ewo fia but ye de ni hwe o mfa na mra me ya che no obi so wo mo bi ahono so mo abi de metimi aka asio ye kɔ no wa kira kwan ne numbers no me kira kwan me number is 0243 134535 my WhatsApp number is 055 7667 na se si ano kakra me kan se duro no obi na de ma me na ye obesra made sa me maduro no but na me ball so da koro no the afon aya ketekete no me de aduro ma ye nkuto na ye de beye na wo benu abi so so anom a ye de be ma but afi na maye me de nya de a me kwaje krata bi e ka me madwuma no aha na me wo me lances do bi bi enti de ono so oba no se akwa we se ogina we se me chini twia no pa ma hu se se obe ma na ye kitikiti ebe ma na ye boyi sa na ye okay ya na ne ka no onza me ye nana ya na mama to me bo okay utie Nhyira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem dwumadie na wasugusu a utie nemom sabrei sofo Samuel Asante ewa Hasan so na prophet Elijah Opoku one command ija ebe hye ba abosom nemom ansa no mbetum nkyene no medame ho aba mititiawa yewi a na afi etiefo adofo enu na edi dwuma no enu nti mo nso madwe nkyere na magye accident on our side, where would we have been? Ebenezer, you have been with us from the beginning till today. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace.
why that's it 25 years of journalism. I mean it back for journalism. Ghana phone you know so jatun, you know so accountum, Ebenezer Dodia Bedunia, multimedia here today. So it's nothing but praises as we've gone through these phases. Lord, we thank you for all that we've been through. The lows, the highs, the laughs, the cries. Asempa, love and joy. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. 25 years multimedia Nyame Nhyira Mu Wate Mahwaye Motie Oja Monfa Onyame twere di ampon ba tampa no onkyere ne munkyere no wontom no womboa no hwe wo so omani siwi ye baby biara wo hwe yen na wutie yen onkoso no issue. If there is a vote to cast, there must be a journalist to cover. Votes are not mere numbers. They represent the nuanced choices. So when the voting starts, Joy News reporters will be on the ground at every polling station, keeping an eye on your ballot. With up-to-the-minute coverage of wins and losses, of facts, not opinions, we will be live and consistent. Joy News has more reporters
covering this election than any news channel in Ghana because we are your election headquarters. Afi abatono ayasonko kwa enipe o mankasa fi abatono hyase dikosi akenkan na wieye emu nsem nyina no na de bebro wo emu gidie se yaye bipan afi so ye be ya mana broso ye won fidie ye wakande ene ye wanim defo be du dwansem ade ama wo asane ye be ya ye de ne ebesi abatono emu nyina bebra wunti ye wa namusifo ewo 275 constituencies ni nyina so wonim se ba abatono ho nsem dia your election headquarters guys say ko promote outside ye ho bopo a enye inti abatrom re be kan ye ho se na de bia wo ye no nokwa me se wo se bibie ni wo bekoso wo abatrom a your election headquarters ye famre wo nyaya mo judie se de besie bia no ye de ho amanebo ebe somo sompa eche afoforo bia amanebo misinu pise aha your election headquarters kokromoti power Oye momunitia se dru memenda ebonundu ekobodumiyeni anajo dwumedi efe no mensem dwumedi awarefo dwumedi na yeboama sania ema aware esiesie aware inye dru hono mun dia ye hore fa bibia ensie se eka ema nipa netimi hu kon se pipa pi hono ma aware mu nyamagu hono ma no munim omo fa nya asem oba woni be ma hia ma ho abapen ntimi hu ebi hu kra ma ada kwambe na faso ne obema ne da bema kwambe na faso ne obada ofitiwo no to ahye so funkam ana ne obada da bi se o che okwan mema oba no nwatimi asane no amene ne timi age amu oba na hunu se oba na se ne oba na etimi da atosi bi bi se mo bisamo Ghana for my wo Ghana ha ani Ghana for my ewa amanane homo pa ne ya de won paso edru mi menda na jo ha Fred Bensem no ebono ndo ati Ghana for mema wa ha ani Ghana wona odofo enu won ba beda wasi bo modene so won akasa ko be fe de japade ama no wo ye bema wo be ye ana wonye wo be kan chewu zongo ofri jusu zongo hwana ofri okay na mimisa wo ye de adwuma ukotosi obi tu ne bafo ne nanafo na ni maame ni nana no atie bi mini aba me mwakwa aba eje eso tinu mu kakra wate ye wa fam die bia na tinu mo ati sei pache udin de sei reme Juliana otin from Ewiase Mu Nsem na ba Ewiase Mu Nsem nyame be wate pache fia wa bande e sunsun mu nsem headquarters Nhyira FM uwokunu pache nya me ho ade dia mpana na na wo oda so ne wo yale ne ba no mfi yale be mami misao die ntina ba afidie mu pache me yale na me yamwa o yare te yare pache me wo 21st July ade be chan menya 1 week no na makoma take me anado be 11 timi ko hospital no mo say pressure no mo de me to adroso ntama ko jedro ya makwa jedro ntafade me hwede ye ko na afade ano woden ena me dane kwa bibiduro ndi mitio miniaba me dane kwa bibiduro no ena me san ko hospital de me san ko hospital na me wo me maamo no wo akura me ba na me fa minister pani ho amanchem nje yes ana afade me na se apeja na mafunso peja ba ndi minister fra fu mai obehu me no se na wo so yare na isi a won fa pare yo ena me sister makoma na ye me ya no se no akoma na ye wo ya na ama
wona se nyina peja no ana mesia no was ready nya akoma yale nti adechi na o ma ne baba ya edi manim se malam bi wo me nkwana me nkɔhwɛ ne se ya akoma yale kwa me ho nti ekɔ na malam ne ka kyerɛ me se menyemo no me no obi nya kasa ama nipa kro na ka ese me nti me nka ka metirim na mso menyemo no de o so me nka ka metirim me me nya nko ba nti na ya no kro nso be ma no ko fa oba bi ana me abaya no ko hamu nti o kan sa na ma adwene kosi su se ne sa dia eye sa asem no o sa dia ye nko ne nko pe ehu niema na adechia yemela na yemedan na me fira wo be ma na me ka kire nti na wo boase nti malam ne kura me ko toto ne me bi ko yisra ndia fere me wo hono ma no afere me wasebra ne se sofu bi wo ha bra me nko ana me sa na obi amako ba bi akopiem se yedua bode esire na me ba me akọ sofu nde ne yenko na ne dua ne perako me sister yeko kan o de me sister yenga ona me sister maniska me sister Nhyira FM emu adini nemom me ba Prophet Samuel Asante wo prof Emrenti no ma memfa me number ntudwa obi ho no ma na o waye be ma no waye mre e wo mpem anase wo pressure anase bia koku hanopa especially obema bi wana ne bema so at yare bi na masa ha no nyina aba into on the on friend number we 0241 847483 bema bia ozu se waye mre wo mpem tieni ususu se waye mre wo mpem ohia bema aduru bema ususu se bema eso tia na eti ohia aduru anase bema pressure etete so ye oba bema pressure etete no from number way 0241 847483 0241 847483 baby awu bia betim de aduru no amano meda asenkoso menso meda wase Prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry International so for yenim ni otimi ye humu nsem na odagono so na watu ase instant healing na nipa no na sumdua ba itio nkoso de America ina ne se one Ewiase Mu Nsem nim de odi for Elijah nyame de meye na watwe a yesi mu ebenada no obi ahu adanse ama me ne ba be diye ne ba okoko gina no no wo gina no abofra no niema a wo ye yina na nye ade papa ese adanse aba ne sa abofra no jonso ano jonso no wajai abofra na watukro no bo na ne wajai abofra wadi 12 years na niema a wo ye nyina ye basa no wajai ni nyina de America nyina nse nkoso se obi hweme ana obi tie me obi anim se odi fo Elijah de se problem bia tu anamo na se ba ya nimu a problem no se de sitie bia no problem ni yedi ete se ne obeya ya boni dua se nyame ya adom na se otimba bedu ya so ye hono aduabo no instant e free ne so e ma ne de ne ho enkoso de America nyina nse nyame ya adom kwasiada ye be ya asori kese ni asan ye counseling na me number ni e 055 00 73395 055 00 73395 055 00 73395 anase 0240 967757 0240 967757 0240 967757 enkoso problem biara wo be free bia no nyame be free so na onam na basa so ajewo na ya adma kai se kwasiada eye faadi school janse ene mpaibo kese ene osom na ekoso nti bomode na si amenkoso medase menso medase
adofo na brema me kwan ma so mu asimidia ne nkoso ahene jigawa no afrem na na amando chikom ne kokobra assemblyman ene woti akwasi buafo nkasa nso na woti eye prophet Elijah Opokunka sofo Asante Samuel woti ne nka ne mom kotokosi adwumade ne de bopa nti akwasi buafo samre ubetoto Dr. Penna oda eye Joy Herbal Center no Dr. Peter Donyo oni owo ahene eti sabre akwasi take over